Watap ke awhio e taiha mai tau rototonga. Tapa mo ne awhio tama tuitu po wono. Ka mai taini kuini na naspau. Tapa mo e tama pinis kauni. Tupo to o kalala. Tapat ke parimia ka maho ik mista kapniti. Tapat ke whawhonga ka no pene. Tapa mo e whawhonga e kakai. Maramola marirere pampongin hoiki. Hoko atu e tau whataha, pa koe tangana tau asni tau ku toi I wharearea. Aina e lava i ngahi lau whahanganga whawawave koe ni pureanga ne awhi. O whakakato ngau ki ai kau toi heni ai whamatara whakatau e tōro. Pea hange koe ku hātua mo asni tau e toina tau ngā weu ki e komit kakato. Ka ki mopa tau hoko atu ki tau asni tai koe whapoin taha. Kia kore whaingamari e popongin mea wawau taha nima. Mea whawawawe ku haha ki ai mea wahenga whiri o wawau. Tua ta whaingamari koe ni, mea mai wawau taha nima. Maro e tia, tap mo e whetu na tia, whatap ki e taunga pirinisi ka mai e paremia. Ho ik minista whatapat whoki e ho ik whawhonga no pere kau ngā whawhonga ik tia. Ik tia koe ki ongongo whamamahi pe ia ku tu nuku mai ki mawau katoa whalukfua. Pena e o swhai pe ik tia e whetanoa ki mo e ongo whawhonga koe whawau. Koe mea ku mahino e nou ai ti solo I wawa. Tātau te whitu ke ti solo koia o ku utu aki e tonga pawa. Koe uhi ku koe waka koe ne wha whitu kuai, ngā ue atu ia ki laro tonga. Wa koe waka taha na e tokoni gano wha whitu ku o ku mau ia. Pea koe whenga koe he taimini ke no mawahe ai o tuanga o wha ke lele. Koe mahuinga koe o e poi no e taha kiru ni mamano. Mahino ni I e pongpongini e sea e lava pehe kautaha lolo ai vai ua. O e totongi koia umagatu ngai e kore e sea ki e paremia ka ma to minista paanga pe hafonga e lava ki whakakato aki e mea koe ni. Maino mai ni e pongpongi ni e sea ku kovi au pito tahi. To tolo I uwaka ko ngari ko ulaki whainga maari e pe e lawa ki whai ai whahoko e whakaukau koe ni koe whalaite. Ai ku kore atuai ki e wharene sea ku osi whai pewe o ngongoi mo e o whawhonga koe ia e ua koe me wawahu. Ke whai atua e kore mo e tau tapa koe ni, tau te whito e tia. Ka pau e mate mamai e taimini ko taimini ku tokolahi ai a wawau I e whulau e wewa. O ku whemau ke kakato ngai tawhako ia. Pernai ki whai pe mo e kore ane uhu. Ki e kautaha na alawa ki to e utai pe mo a pensini e ku lotonga lere mo e to u mamata to fua pa e ngari pe e iai mo e no e tawhako e ke pensini e lahiange o no ngau e koe te mini. Koe ia pea e kore tia malo au pito, malo. Apa tato? Tapa mo e whaituna e tia, tapa mo e whare kini. E tia koe popo atu pe ki he mea e taha nima, ka apia e whetu taki mai me he kai ngaha pai, koe tūnga tatau pe.
ka ku whainga maari e pe uhi la ia, e nau tu ko he tainimi, ka ko e kai ngā kotoa hapai, ua to e pe ki irita e ni mawhi i e pausa pe taha, o ke pausa pe o nau ngau e a pe tainimi, ka ko e kore atu e sea, nā whainga maari e ke awhi atu pe ai ki i ai folau koe ni he whalai te i hapai, e toki lere e pe ki wawau. E sea, koe ki kore pe ia, ako poko watu, malo abitu. Ik mis daar veel wat ook in. Tapa me firu rexea, tapa me tapa prinisi, que pare mea pa me hoi me sa kabineti, tapa que o fafo he no pele nacio, que o fafo kakai, fa malo te fega maria sea. To se le fai firu da que motuan que he secretari ko por feunga, fica que pa me issue ma hoinga kon po que no pele pa me va ta anima. Pa koe mea whahako mai ke motuan pe me kau ngā ue. O ku rega nau mau ke me honto an ke whafufonga. Ka koe te nau whetu taki ki e mo kau taha lolo i e tai nimpe. Tok whaere wa tari mai ke whetu ona sea pa mo hoi mi mipa. Ange pe koe mea i he kau ka whafufonga na se pe i siu pe heni na hoko ki mua. Whikak me palparema e waka lolo. E koe pene ngau ere wa pure ngā ai ko pot ngau e motuan I hono subsidize no totongi ngahi waka whakaloto whanua ke utai lolo ki wawa ka mohapai ko tu ka whatongi e pe e kureanga e whahasio ka pau koe whaunga e lava o achusa ke isiu koni e ia pe ke sea au kore pe ke tuma ke whainga maare ke whawhetu take ke mau e pot ngau e ia pe mo e pure whiunga ke mea wanu ko mai ka tau whahawat ke whetuna pa mo e whare ki se. Ki to kone atu e start-up mo e rau whangat pe ngai whakatawu se. U whai whakataha I e taimu tahataha e bongbongin. Ai kau taha lolo pe mo e kau taha waka ki a whotutu a whakaukau ko e whai se ka pau e lava. Kau ai pe ki ai mo e kau ngāu ko e putu ngāu ko e. Malo se. I whamarot o mai whakaukau ke whakataha whahaku e tātaha tu ke kawat ke pot ngau e motuan mo kau ngau e puri whiunga ke whatara noa I ke lava solo a palpare mahoni. Malo sea. Ik mis daar marape ke mo reporti mai ki mo petau tolo I he wha. Koe sea. Malo. Marahoik. Tau kamata he uraki whamatal whakata me pot ngā polisi ki he ta ua awhi wa tolu wa wha. Kori he ka kiki la mai toi whahunga ki report whakata ue polisi. A ofulma aua me wa ma ofulma nima. Ka vinga report whakata o ki he tau whapaanga. Wa ma ofulma tolu, wa ma ofulma wha ai polisi tonga. Whatatau ki tutun kabinet whika tolu ngea o ki wanga fulmanima o e aho hiwa me wafma o fulmanima. O watu heni e tatau e fitu ngofulu. Tolu ngofulmanima whakabritania mo e tolu ngofulmanima whakatonga ko pāki whakataha. O I report whakatau e polistonga. O whakahopatuia ke hopatuia I ngāwe e ke kātaki ka e whapapau o whakahopatuia lolatonga e whakataha e wharearea whakapapatu Jeffrey Tanner, Commissioner Policy. Mr. Police. Tamu siapa tamu e Premier bege Binis Kalauni o mai mi pai fare e whakamatala whakatau e ne wafe wa tolu ki he wafe wa wha. O pēsea ki o kinikini at pē ai ripoti. O e visone fisfis mo ai potu ngāwe. Ko hatonga ko malu mo hao
me he hia. Sea o whiunga kau ngā ue, i he pot ngā ue koe ni pia mo e toko ni mangiau tupsi, ta whitu nai. Pea ko ngahi koloa tokanga i he pot ngā ue koe ni, liu e SAT, o wau ki he ua miliona. O whakawaiwahi la lahi sea ai pot ngau e koe ni, ki he waa la lahi tolu. Pea toki whaungsin me ai, ai ngahi waa ke. O whelawe pe ni sea ko ngā ke tau makupusi. Ai ngai whatongia, o whakawhatongia aki ai pot ngau e koe ni. Kau whake pot ngau e koe ni he tui sea, ai mahu inga whau o nau whatongia, ki he maa opo, merino, ai huunga e whonuani ki he kahau. O kou whakatautau e whatongia e kau polisi, ki he nau whamaa opo, ai merino moi hao me he hia, ko ki he whatongia ai atita. Ka pau e vai e whatongia atita, e kai ke taulawa whamaa opo no anga hono whakamore tu hawa e whanua. Lau pehe sio ki he pot ngau koe ni. Mau inga ke whakaivia whiunga ki nau tolu, e nau lawa whakahoko lelei o nau whatongia. Ngau ea ke whailea koe tiuti. E nau tiuti ki he kakai e moe hau e whanua. Kaku koe tau koe ni he wafe ua tolu ke wafe ua whasea. Nai whiunga whakatoa e patseti ki he tahwha miliona. Nā ku huat ke pot ngau koe ni, nai asi mai me he kau ngāwe me kau senior management o kuikai te whiunga ai nau patseti ki ngahi whatongia tau te whito ki he tau whakalakalaka, whakateknolosia, whakakomesiare, pea tānaki mai pea mo ngahi pore. Pore o e whōpaanga, pe koe money laundry, pore o e organized crime, pore o e cyber security. Ngahi dimension for all, kane kai ke fu anticipate, potu ngā ue, ai lalahi o e ngahi pore ko ia. Upe ki he ono whenga ke whakasisi, a hono ngā ue aki mo hono hu mai o e ngahi trucks, tau te whito ki he solid trucks, ki he meth, pia mo e IC. Koe tau ni, ne tāri ai he whareni, ne onga nai kore he pot ngau e motuani, ai ua miliona ka nai tāri pe ua noa miliona. Wai e whakatūtū, o lotonga ngau e ki ai komisiona, ka peheke ne kau senior management. Ke toi ki whakaikiki mai ai palani, ke ne lawa hake aki e ngahi otu motu. E ai ha palani ma wahe pe ki wawa, e ua, ha pai, a pe ki niua. Te nau lawa pe o operate, wahe e nau pacheti, ka ua te nau toki i lawa pe tongan pa nau, koe ha pe toi ngapa to awe ke nau to. Ai a koe ngai whotutu ia sea i he, o whilawe pe ki he
ke konga koe ni o i ngahi hia. Ke whakatokanga i he kakai he whonua. Ai mea te taulawa o tokoni ai ke he potungau e koe ni. E uhinga e nau mawhasia whakapaanga. O e fulahi e tau ai noa ia pe. Tai tokanga pe koe ha. Pau te moanga whatonga hifo i he ngahi hia ne resi sita. Iu ki taratara siria toi pe sea. Tokoni pe ke tau community. Ke nawala tokoni mai, he koe malu, mo e merino, mo e tolonga e whonuani. O kai koe whatongia toko taha pea kau polisi. O tui koe whatongia ea ki tau tolu, me ngai tapa ke he society. Koe o ko mai i he pesi tolu nima, ai ki whakaiki ki peo e ngahi hia kua resi sita. Ka te uwhenga peke u tōtō mea la lahi sea ke ngai mea o tui u tōtonu ke tokanga ki ai kakai e whonua. Ko e ngahi hia ki he sino. Hei koe whaparangi, koe pesi, hei koe hia ki hataha. O e o kou whatoa ngai, o ki lahi, ai tautea, ai ngahi hia o resi sita, i he tā. Tā maa. I he wafe wa taha, wafe wa wa. Hoi tiki te tolu ngeau. Wafe wa ua, wafe wa tolu. Hoi tiki te ua ngeau whanima. Wafe wa tolu, wafe wa whaafo i tikite ua ngeau mahiwa. Nei, eke mai sea e motua i pea, e ki a ahi atu e uposi. Whekawaki pea moe lahe corruption. Oe tari na whai ki ai. Oe ongo whare maa kua pe. Whare aku, whare lotu. Asi rewa ha mata vai he society. Oe mata vai e ongo whare maa. Mahuinga ki tokanga i tau society. I tau whamaa popo, i tau hala whanonga. Tau unu me he taimini ki e kahau. O whatonga i ngahi hia ki he kolo a sea. Ko no whakakātoa taha awhe, te au taha hiwa, he ua taha ua. Ua ke ua tolu taha awhe fitu walu, ua tolu a wha, taha awhe te au tolu walu. Aia koe hia ki he koloa ki na tula e kaiha. Sea ki wheu i te mohe ni sta ke whamahino me te rotonga ni mea e konga ia. Ki o whawa Ki whamama me te mohe ni sta ko hae e toho a ki a te whine maare. Ki whamahino mange maare. Oi peswe ia I lalo pehe o tu koe ni tā maha. Koe te au taha fitu e whakawhia whikahia. Koe pepe whamahino. se ko si hiki au me pesi koe ka u. Ka ku ilo koe tokanga mawahe i kno pere, ke i siu koe ni. Iai tikite ai ua he wafe wataha, wafe woua. Marko hango me mi paini he whareni. Wafe woua, wafe watolu koe toko tolu, wafe watolu, wafe wafaa koe toko ua. Ege na kunde lava peo whakamala mai na wahare Ma ko se de me mai e minister ke foi hia ua koe. O whakamaha mahalo ko ha me mi pa he whareni. Sea. O ko wale o ne tokanga mawahe te foi.
Ka hoka tau sea. Po winga ko hake au e hia ki he koloa e kai haa. E ku mau inga ke tau tokanga ke ngahi mea o ne whakatupunga ai whe mo e kina e kau polisi ne ongo e nau tokosi i. Fo i hia e tahawhi te au tolu wala. Ko e hae whare whange au mahiwa. Pesi tolu ono sea. Ko e hia e taha ko e mau i hakoloa pe whangamana. Hala loto api tu vao. Aia koe whakakatoa koe ni o e hia he criminal offence. Kaha afe ono ngeau fitu noa. Patau lawa re mape ai o tala ai whe mo e kina e kau polisi. He whanki mea e ala whai peha ngau e ngahi kupe kau aki e whakamama o tau society e whakasisi. Ai nau mau i e tau ngahi lao. Taha e ai ngahi lao ku toi lahi mo no mau i sea e whaha tokanga ki ai. Oi lao ki ono purei o e ngahi whaitoo tai whakalao. I e wafe ua tolu, wafe ua taha ua wako keise tolu ngeau whaavalu. Wafe ua tolu keise ua ngeau hiwa noa. Ia koe wafe ua tolu ua wha keise nima ngeau tolu hiwa. E ta ua tolu ua wha aia sea. Ko toi whatoa ngā hifo i e pēs tolu walu pe. I e laa koe ne public order. Koe kona. Whaka ilo i he wafe wataha ua wafe i keis pehi wa ua. O ne hiki pehi wa ua tolu keise fitu ngeau taha whaa. Koe ua tolu a whaa, hiwa ngeau ni maua. Se au ne hanga peo alam mai ke whakatokanga mea ho tau society. Na iei ki keisi he kamatanga pe tau ni. Ne ripoti mai ke motuani koe fukau pati mata ki ewa he loto vao tā goi mata ki ewa. O mena e ongo whaka oho vare. Pe he tokua koe tā puni koe ngahi kala pupa na o whaka maha ai. Oe toko te au tolungo fulu maa fitu. Nai puke he pōko ia. Nā whakahoko ke police commissioner sea ke whenga ke nau whenga he wawe taha ke whakangata. Ai whainga ulunganga ko ia te ria nā hoko ko ha new norms. Ko ha normal for all. Ki he oe mea na e ongo whakahovare taha ko e kau ngau e whapure anga. Na nau kau he hao whanga koe ni. Mahino pe kau sea e hanga e whakau kau ko ha ki toko ono, ki toko walu. Ko ngahi close friend pe, ha osi ha nau o ewa. Ko ne hau koe o te au tolu fitu. O wai mea ke heia sea. Ka koe ngahi pore ako talatala sili ai, ai hoko e ngahi advancement he teknolosi ia, mo e pae ngahi telefoni ke hoko koe ngahi mea ngaue, e ne hanga facilitate ha ulunganga fo ou. O tupunga e mafasia whakakau ngaue, mafasia whakapatseti, ai potu ngaue koe nisea. Ka kutui, e ka tokoni e society, ke nau mata whakatokanga mea. Ko e hia taha ku to tonu ke whakatokanga kai koe whakauri, mo e ngahi hia kehe. Pes whanoa sea.
Whiunga mo e keisi e fitu ngeau, fitu wafe ua ngeau tahawali. Ko e hiki lahi ia me he onga tau e ua ki mua, nai whiunga mo e ni mawhe walu ngeau, tolu nima e wafe ua taha wafe ua. Ni mawhe hiwa ngeau whanoa e wafe ua wafe ua tolu. Ta koe wafe ua tolu wafe ua wha, re ko te kau polisi e fitu wafe ua ngeau taha walu. Ai mau ipe o e lao, o e halapure angape, whaka uri. Iai e mea ku asi mai ki he kono re sisita mo e tae laise ni, fulahi au pitu. O e pot ngau e koe ni o kuna wanga tokanga ia, pot ngau e tokon pare mia e moi. O ku mahu inga pe ke whakatokanga e kina. Ke whama opo mai e nau whahoko whatongia. Wheo amo e fwoi keise tahawhe, ono ngeau tolua ai whakauri i he sariote misini te eki resi sita. Tahawhe, ono ngeau tolua. O lawe i pe u mea koe ni e sea ke whakatokanga mea o kuiai e whekau aki. Cross sector. Ai ngahi potu ngā ue ki hono whakamaa popo e hala whanonga. Ka kono whakatoa koe hia resi sita. Hono mau i katoa e ngahi lao whekau aki. I he wafe ua taha wafe ua wana e whiunga pe mo e taha mano, taha hafe, te au hiwa fitu. Hiki mea i ke wanoa ua ua taha mano, whaafe, te au maono. Tako ne au mai eni ki he tau ni, tau ua tolu ua wha, taha mano, ono afe, fitu ngea maa wha. Hiki tō e whaihia, mo e mau ai lao. O hinga pe whakalawe kei e sea. Pau te tau whakawhetau laki ki he visone. Ko hatonga o ku malu mo hao me he hia. Pea tau whakamore patseti, kau ngā aue, kau whakautu. Ai mau, mo e whakahoko e hia. Sea ko mahino ka te au ia e si, ai tau ki kolo ai whonuan. Ka wai e whakaam sea, hanga he ngahi teita koe ni, o ne toho aki e tau whakau ai mahu inga, e tau whakamaa popo e ngahi foundation ni, baseline ni. Ki mo au tau hiki e tau toka ngā, i he ai, katoa ngā, housie. E tau ki whamaa popo, he koe whare e kini, te ne hanga tataki e hala whanonga. E huku e whanuani, ki ha whanua, o malu, pe hao me hia. Fotua sea, maro. Bobo, sea. Kei taktua to whangamari e tonga tapuaki. Whamaat kei Mr. Polisi, un foto mai reporti, pa ka pau mo whewhe me aki ai pa kukaat ke mo tuhifu ke komiti kakato. Ki mo patau hokat pa tua e whangamari e tonga tapuaki, koe tari ke whehui kone e knopere. Tape mai sea, tape tampin sarauni kami. Tiki ki o ato taimi. Ue. Problema sea, me hago. Koe tari ki he mea nei whehui, e knopere mi baba u. Whiau aki pa mo e pestong ni ma koe toho aki a whiwhine mari, o kuhinga i ki a tahau ne hanga o whakauna te whine mari ke ri aki ni whamiri. Koe pēa oi ki mo whatonga i pēsifika tolu ono, koe awe o ha mea hanga whakatonga. Koe mena tau whemea ki ane a whi o kuhiki. Aina e moua pe toko taha e wafi wa taha ua, pe hiki haka moua toko wha i e wafi ua tolu, pe wafi wa wha hiki haka ua nima. Ai awe ha mea i he anga whakatonga.
ai ku uhinga de rea di dio konisto tone ke whamau i nga tore fitu to tonu. Tō tapuraki, mi te hongo furu, mea mai. Tape musea, e ke wharearea ka kua malo pehe i minister no mai a whakamatala koe ni pa ku mahino pe o hange nau toke eke peau ki he whakafuanga toka taptolu pa koe hai toko lahe kau polisi ai au whakafufua ke toko ni mangi au tupu. Mahino e ka weinga koe ni o ku seasi pe mua ki he malu mai hao e community. Pea i he pēsi whā, i he te pire ko ia whatongia te whito o polistonga o ku asi ai o atu ha pou mo ha whalala ki he community. Pea i he toi pēsi ni maa pē, ko ngahi kautaha i kai whakapureanga pe society civile. Ai au mahino o pito pē, ai whakaamu ke whai e ngā ue wā ofi, pea mo e community. Sea na mau whakotu i toka tapulaki, ai ka veinga, ai ku nehanga whetongi ai mea koni na ui koe re o kolo pe koe polis kolo. O ka veinga ko pehe koe nofo malu a tonga tapulaki. Pea koe iai te mau whanonga aki i honotari he ko sireo i he kaha u. Pea na taumu aia, o taumu aia ki he puke mai pe ko hono, ko whakakau ka atoa e kolo, mo ngahi, platformu kehe i he society i tonga tapulaki ke nau toko ni mai pe uas whakotu ai ka veinga e ono. O kua i billboard, o kutu i he api koe na fo o e siasi i he halahihi fo o hanga ki he halasunia a ka veka o whakotu ai nga he ka veinga ko ia. Ko taha ka veinga ku mau kamata ko ia, ne kai ke asi ha mea pehe he ripoti a hono ngawe ake teknolosia o hange ko CCTV, ai ku mau eskamata ia tonga tapulaki i he ngahi api ako. Ka koutu i lahi pe ia, pe au kawe motuania i he whakaamu ke whaiha ngā ue wā ofi, i he kaweinga koni ku oswhakotu mai pe me he potu ngā ue, ki he nofo malu, kai umaa e tokanga koeni, whe ngā ue aki, pea moe ngahi society civile, kai pehe ke o ato e pou ki he whalala e community. Mahino pe ai ke whi mau se ni tia mo whi mau tokon whakapaanga e potu ngā weni ki heanga e tau nofo malu. Ka koutu i lahi pe mo whakaamu ke toi whai ange ha ngā ue wā ofi pea mo e community pea mo e potu ngā ue koe ni. Sea ko kau pea he pou atu mo whakotu atu e ai report koe ni malo. E Mr. Whewhatawaki. Kapa whituna sea tapa mo hewa ki me mipa wharearea tonga. Se ko kore pepe lawa mua ki tu huifon ke komitra katou, lahi penga hi isiu mau fie. Ngā ue, e ngahi wa alalahi e ono, ai a koe tawhaaki ki ono whakaleri wai ngā ue, koe sipoti, kakai whewhine, mau ngā ue ki muri, malu whakasosiale, pia moe whaingata ia, pia moe whakalaka ai tau tupu. Koe pe whoki moe visone ai ngā ue anga, ke tai moa i hono whakalaka, ngahi ngawe whakalaka ke whakasi-isi ai nofo masiwa, pea moe lelei, pea peheke lelei whakalukufua ai kakai o e whonua, pea o ngai pepea moe mau kaweinga ngā ue, ai au kuha pe ia, haia i he mau palani ngā ue, koe ke mau ngā ue whakamāto ato, aki ai lelei taha i he whauhanga i tūtoni ngā ue, pe whakahou mai ke whaleni hanga ai lao, ko i ngā ke mauai ai lelei whakalukufua ki nau tolu ko eni o whakahoko whatongia ki ai to onga mātua mo e whine mātua i he potu ngā ue ko eni. O wai pe ngāhi lao, o kune hanga o tūtuunia, ai whakahoko whatongia ai potu ngā ue ko eni, na e pe moe patseti, na e paanga e fitu poentolo miliona, na e whai ake whatongia, pea i he ose tau whakapaanga, ne maulawa ke ngā wei ai pe seti e mei hiwe hiwa e patset koe ni. O wai i ngahi pesi ki mui o e lipoti ko e ni, o watu wai ai whakaiki o e ngahi ngā ue, o whakahoko e he ngahi waa ke kehe
o e patunga ue ko e ni ki he kakai koe o e whanua. Pea o whenā pasi pe ia, pea mo e mau palani ngā ue whakatau tolu, corporate plan, pea mo e mau palani ngā ue whakatau. Aia sea koe ngahi tōtō mea lalahi atu ia o e ngahi whatongia, ne maulawa o whakahoko i he wāwhe watolu, ki he wāwhe mā wawha, pea o ko whakotu atu ai lipoti ko e ni, malo. Ahoi ki uki aha popo ki he whotu ke tāre ripoti. Kaut ki he karaka ki tā paroti. Ko roto ki tāre ripoti pot ngau ki ngahi ngau i whanot whanua, tā wawhi o tolu wa whahamani. Se o tkati ta whakawhi puloka sa se warentu si le indei vai tai one se venin tō moua vivo sa taka mo re nuku sa mi vai pulu dem latu ek mistanga ngai whanot whanua ek mistanga moui ek mista lao ek mista ki muri makauta e nefio ek paremia ek tohon paremia ek mista ako ek mista whakatawaki ek mista polisi ek mista moue ek no pere tu hangan ek no pere tu afitu ek no pere fohe ek no pere tu wagano ek no pere vaea ek no pere tu la kepa roto ko toke o iki to ko fumanima Maro ai koe whamata whatau i pot ngā polisi, pia mo e pot ngā ki ngai ngā lalahi, o kaut ki he se komi kakatoke mo kamatai, pa to hokot lewa ki he 5.taha i he tau asnita. Tariri o komi kakato. Ela pare. E pare mi atoa, kampirinisi. O kalalat putoa. Oi kabineti, oi ke whanua. Kama kau whawhonga e kakai. Pe ke kakai e whanua nau mea mai o pe. Ame kau ngau e oi ki. Paro pe tau ki mawiri. Neo me ne momoko pa moe. Kai kata e moui ka moki lau maari e rei pe. Hoka te tau ngau e, whata tau me mea kua mai e sea whanarea. Ripoti ai kau tāpau kai ki whaaloto ki ai mau pēmea polisi. Hange rai nia o ke mo moa mau pē koe he tau mea kotoa pē. Kai toke o mai pē ho ripoti. Ka ke hoa ke pē ke sea kore ki mo moa ho ripoti. Kai ke whai pē tūturi he koe whatongia. O te ke mea mai whai pē mea i wharearea fu ripoti fu pēa loloa ko ia. Tukai kau pē pipau ke handi Misa ngai ngau iki lai ho ha ke ofi per ta fa ki ngau ke ho ha mea mai tapi fitu na ksia tapi tama peli skola di ba pe ke o me mi pa komunikato se ko fa malote o me fa ngamali se ko fiela pe motuani ki report ko ne pon ngai polisi ko tu ma ho inga pito e mea kona e mea toa ke minista ai au peko ke whakautu utu e whai hia ho tau whonuani. Kai ngata pe ngā hia tā, pa pe ke ngā hia koe ai whai whonoka aki. Kawa hia ko to ai hako tupu e whonua, ka koe ka hau i o tau whonuani se. Ko whamalo pe au whai angea maka maile wholoha no pailate i mai e lao koe ni ki mua pe ato ki tali he whareni e lao koe ke youth diversion. Koe lao le lea bitoni e tokoni lahi hiri ange ha mokoi ne a whiofa mon kuafa ki ai ke kamata implement e lao koe. Mea hake e whafunga toka tapulakia nai ngāwe toka tapulakia ki ngahi mea ngāwe whakao poni ange koe CCTV whai ngāwe ki wāwh pa me kau polisi whakakolo ko tui koe ngahi ngā unu eni o toton ke tau ngā unu o bito kia. E tangane bea pa mo e tamasiko te vita whatawhehi e kei uraki mau bea tonga tapuraki. Se ko ki whanua ko plenty of pay at Nusila kau polisi whakatoa, hiko e whamatala koe minista polisi, whewanga tau kau polisi katoa mo e toko ni mangea tupu. O kunehanga eia,
o polisi e toko taha kilu tupu ai toko lahi kakai whanua. Ko ki whanua koe ko inusila i he wahi whanua roto rua taulanga pe mo Eliat ko ia pe yo plenti. Feo ko whakatoa toko lahi e wahi whanua ko ni mo toko ua kilu tupu. Minisa, Mari a pijo kamata pe, ka hui ko tau taimi tau ki malolo. Malo sia ka toko whakamuhenga tata. Malo. Foi malolo. O kore tau minisa, o te moto e palanga Ka tuange ki kau whafonga ka pela tokanga ki ei, ka tau ulu fu lahi o pita pita sinita ko mai ke motuani. Ka ko whengari tau na nena mau whai he ngai taimi koe, Ai te whamara ala ka kus maala pe. Mea mai. Asia, tamat ke video la sia tap tap ho ik me mi pa e kom ka to. Famalo pe to me fa gamari. Sia ngi ulam kan nai ai mahu inga ke hoko ngahi e tau ngahi fonua kaunga api ka ngata pe he richinolo pa pe ke ngai fonua ko tu puranga. Ko ke tau fea ko aki he frau fatongia. Ko la ko motan nai ko ka polisi ko na tonga e pe yo prenti fe nga pe me to te tolua ka una polisi na to wa kilo fa fe ona ki tonga ko to ni mangi au tupu polisi pe to ta kilo ka he va ko fa tonga i se o fu to si au pito ka ko na nga ko fa ko o ku ola lele va ko ni ki crime prevention ko pe ke mistake to ki ato ma ke mo kore pe mo toan ki mo at na lava o fotu mo ha pot nga ue va e pot nga polisi e kologia ko kolonga ki me pe ko fe lava to ai ka nge me fituna ko li pot fo ni ne pe mete pile e matua ko ni ka tu ta fa mari pe mo ho me pe pa fa fonga malo se Ya bai. Ko ta no. Tap mo e fituna exia pa tap mo e tamplinsi ka pe ke ho me mi pa e fare sia ko tu pe mutuani ko famalo ia e report ko ko lama o mai me putunga e polisi e ngai me ko na me ga mi stan famala la mo ni kanto a pe ia ka ko ki me penia ko o to nga ki ai ko fica ko pas porque por anga lao ki hono ke ta ko ne ngahi me alere ko no vai fonga fu puharea pe a ko ma tol ko no foko tua o fico ke ve hala ta te fito ke hala tahi o malama pe fai nga vibration ia ko ni o fanga fu puharea ko ni ke momo so ata ko ni ai ngai fare pa ko e toka nga lahi ki ai he mahino ko e lao ka alu ke to fakau tu nge tau te fito ki to mu a ko ni ia e kalapu i o te motua ko e hanga ke ko ni ki ho te tanoa o ko mai ngai me ai o fi tau la ke o fi au ko a ko to a pe sia i he tata te fito ki he weekend ni whaka singa weekend ko taimi ko o ku tae whanga fu mea lere ko ni mga hipuharea ko ni o ku ngai experience COVID e whanau tau te fito ki osi koe hunga tonga hunga habai i he whainga ulu o ha mea ka wai ai mana pia moe hafua hua sia lahi e whanau ia koe ni o mau feitu i ngai tā tepi ko no whange ia koe teu ke toi tō maha tsunami pe koe tu ke anga ne tapu he lao ka ku haia i ngai fare so ata ko ngai fare e ko whano whanga o whotua mo tuani ko tani ko tae ko whanga mea ko ni pe te onga pita e momo ka te alo to e ki whakalalahi ang e momo ngai so ata e ko o ko tui maa ko taimi ko ke ia e kau polisia pa te ku whakahoko ngai mea ko ni kau nia he ne whakalalahi o wa umai ki ngai ao ni sia ko no wa pe u whai whamalo ia e potunga we pe ke minister ko no inga ko e ngawe ko no lotonga whakahoko i wawau hango e kore na whakahoko i minister fe mau a polisi ki kolonga o mau tai maari e wa mana ki whakahoko se ngawe ko ni sia tatau te fito ki he malu a pota i he ofi ki he malama puna pe a kuwa whai whakawhia fia a ngawe ko ni sia pa ko whakahoko pe ko ngahi polisi whakakolo o ku iai fo e whakaivia na tau whakahoko ki he polisi whakakolo kana e toi ki i holo e xea ko no inga ko e tau situ atu me he COVID ka ko ngawe lahi e polisi whakakolo ia o na lotonga whakahoko i he ngahi community o ki kai ko me katoa sea ka ko ngai polisi whakakolo o aonga lahi na ngawe ko ki whakatata sea ki ai ko vavau ko taimi weekend i tau te fito ki he po flight pe mo tokonaki
Nei hoko e mala wakapuna ia lupe pau ka pege tu ariko ki matanga he tu ariko ko re matua na e ko hila ki tapana. Ko sentai e kona e kona mo ka malo hi baba. Flight e mo to konaki. Magatua he to si ko ka polisi fai ngata ke nau fa hau ka ngau ki ai. Pe ai lebe foi polokalama na fe ngau e ake polisi ka kolo kona re matua. Pe mo e potunga e polisi ona malama e nau to o ta ofi eni e sea pe ko sta ofi wa o ke ahon ka ko e fatata mahino e o ke a nga pe polisi fa kolo ka nu fakatoa o ha ke pe fangi ka vinga ko ni mo fo malo i minista polisi ai nga we lahi pe mo ne potunga we malo apito Mea pai, i rope re whio laki ho tōnapu. Maro, sea pea, kore ke uhu whangatu i ngā hi tāna maru e whanua, kai umā e tampini se. A tā ke whai ha, popo ki he tunga koini o e polistonga. Sea, o whai ho haa ia ko nunga koe wharea koe community, pea mo ni ngā ue wāwhi koe, pea mo e potunga e polisi. O whai ho haa ki ai koe no uhi ngā, koe whatongia koe o e community, o i kai a ko ia, e potunga e polisi. O kia e polisi whakakoro. Pea mōni ai lawe ko whai pe whakasio sio. Kai ke lawa whai hanga ngā ue, ko hono uhi ngā koe teu, ke ilo ai kakai una umamua e lao, mo i ripoti. Koe taha poke ai ngahi wai anga lolotonga o e ngahi kolo, e tātau te whito ke ngahi kolo e mapai o homa kai uma poke a matani aki. Koe huluange koe tō tupu, kai mau whangā ue. Pea, he kai ke lava koe ki hoko atu e ni ako, whakata mai, si e pe moe ako koe ki he ngā ue. O kuia ire wai ai mea hoko ko e nau nofo pe o i kai o ki ota. Ka nau nofo rewa tokanga ki hinga hita whake ke o kuai wai ai o fisa koropu re whawahe a mua e mau tofi a. Ko hono uhi ngā ko i kai koe ke lava ke whaiha anu ako. Ai potunga e polisi kai tautau te whito ki hinga hita whake ko eni o whai tokanga ki ai ka wai ai whai tokana tapu. Pea pehe whoki he taimu awe tō tupu o toku i he malu i koe ki nau toru kai pehe ke taimu hopo ai. Koe ngahi ta whak whou e nia e sea. Pea koe whaka āmu ke whaha ngā ue wāwhi a bitu. Hanga te au koulawe i atu tō taha pe ai me mipa koe o e polisi o kune hanga whakawhonga ki he tō tupu. Ka koe uhinga koulawe at koe ki ai hanga koe ni koe ngahi utawhaaku ko hono ako i. Koe umea tau, koe mea whakauri, koe pia moe ngahi whonga o e no whohe ngahi ahoni u who o. Hanga ko hono hopo koe tō tupu. O ko i kai ilo ia ko taim koe ko osea na hopo pe o kumalu ina tō ki tua, pe o kumalu he ofisa kolo, pe o kuawe ia ki a pōpula o tau ki ai, ka ore ke te whai hopo hoko. Koe kulawe atu koe ki ai sea, mahau inga apitu ke kau atu moe mau tofi a. Kau atu pia moe ofisa kolo, kau atu moe kau mata apure. Ki he ngahi ngā ue koe ni ko hono hinga o tosi, ai potu ngā ue polisi. O fia mao le wai ke whaha ngā ue wāof pe mono a koe. Ki lawa whai e whi ngā ue aki koe. Tātau te whito, e ki nau tolu awe koe o malu i ki tua. Hange koe ni. Ka whahatau tea ai potunga ue koe whamau a ngā, koe ngā ue ki community, koe hae ngā ue whai. Koe hae ai houa na whai kei ngā ue. Na e lama ke liriu e tō taha koe ni i he ngā ue na ane whai. Koe ngahi ka whake ni e sea ko whaamu ke te whalahi haki ki ai potunga e polisi, ke toko ni ki nā tono hange koe mea koe o mai he minister koe o e whewhatau aki oktosi mooni. Ka ulere ia nge potunga nguhi ngahi ahoni kono teu ki nā tolo inu usila mo Australia. Kai umaa ai whakaono pōni koe e nau ilo. Pea mono ngā wea ke whamauanga ki hauno taofi o ngahi ngā ui koe ni. Koe ai o whai e pōpō watu ki he whako ni pe neongo
o ko ha mai o te huluange ai whaihia ko inga ko lao ko ke lawa ke tau ta ofi. A hono tipo ta i mai ko ki nau tolu ko me to pure anga. O ko kai ke mea ia he ho eki o kolo. Ko hai to ta ko ni tipo ta i mai ko ha ni nga we na whai. O tipo ta i mai ai. Ko ne tau mai peana ki mara wa puna a ta le vai ki hoko ho sitsen tonga nai ka ke ni mau i halao. Ta o mau ai no fo i na ia ngā uia na ane mau i tō pure anga. Ko kai ke whakahoko ia. Toki i longi pe ia ki mui he taimu whai ai, ha tōke he kehe ai whaamini pe au haki, ke mau tofi a. Ai tōnga koe ni. O toki i longi ia ka tō tako ni nai tipo tai mai, pe a ngahi ngā ue ko viena ni whai tō pure anga ka kui kai ke ina si ai. Ai kolo ia pe mui mau tofi a. Ai pe he ki he nofo ko ia koe e kāinga. Koe tōnga pe au whai kai ai pōpō pa ko pehe he ngai hauni e sea kauenia he liriu la, ka liriu ne rei au bitu, ai potu ngāu e koe ni, ko hono e ngāu ne hanga o haki. Ai poto i koia o i kau polisi ke le rei yang, i he ni ngāu e waofi. Pea mue potu ngāu e polisi koia anu usila, ai pehe ke federal police koia a Seria, ka e umaa foki, ai fōunga hono tō ngai. Whakaluku fua Pasifiki, ke ngāu e ki ai, ai potu ngāu e koia, ai kau polisi whakatoa. Mano, sea. Foto ka poupou, oia kuloto ke tari, a ripoti whatau koni, whaloto ke ki ke nima. Eu ka tita whatawhi bloka, sa sovarentu si lintei, ai taione, se vindin tau moua, sa miu vai pulu vre mlatu, ek mistanga ngai whalat whanua, ek mista moui, ek mista tak mamata, ek mista tanak panga humai me tute, ek mista ki muri me kautau e nefio, ek paremia, ek ton paremia, ek mista ako, ek mista whatawagi, ek mista ngah bisnis e purianga, ek mista ngowe, ek no pere tuhangan, ek no pere tua fitu, ek no pere fohe, ek no pere tuwagano, ek no pere vaea. Uloto kotoke hoi koini, toko ufulmatol. Koe koe ke roto ki ai, whame whamatau i ki nima. Ka whahalat pe. Maro, hoi. Kau hoko atu koe whamatala whakatau koni ai tokon pare mia ku osi whahako mai ke motuani ke onu e ki mui, Mo whatawa e peo kulahi e tau ngā ue, e mātunga pe whawe tau ngā ue ma tau mea moutoro o hoko iki. Tau hoko atu pe. Sea, whatangai pe koe asi tau hokat ki he ripoti ofisa tita siniare, pe foki ki he ripoti e ola ngā ue ki ngai. Peri i waki e a. Koe pese ke tora asini tai ua koe ni koe hiki whainga maari mai a titaka i a ngai whewe ke whamalaa. Saya pita pe. Malo. Tau una tiki moi, O kui kai koe awe au pito koe, onu pe ke hoko mai pe tau asenita. Hoko karaki. Tau tai, foto ka poupou, Oia kuloto ke tari e ripoti tau tai, whakatau, whalota ke ai, i ke nima. Sea. E ton pare mia, o osi whakare atu, o kai ki pese mau au ke mo whakapatala he whareni, he mou i he pure anga. Uare kau me mipa. Me ke henia ko tokanga i ke sea. Ke kau whafofonga na whatongia ke lau mea. O koe ke o ke o... Foto ke o popo, oia kuloto ke tari, a ripoti ko ni, whalota ke ai, i ke nima. Sea ko uhinga tuen sea ke kata ke sea. Pea ki lalo, ton pare mia, he ke kamata pe koe hao, hao kamata ke tafulu e koe kau whafonga. I kai koe uhinga sea, e ilo fefe e he kakai e tau tari hui, ka pau tau pehe me tau ripoti me he o aluia. O kuia e whainga maari e ke kakai e whanua, ke na mea mai o ave ripoti me he. Pau me betu kau malanga atu he ripoti. Ka koe whatongia, koe suko nau meanu whai, koe ta e lau ai ripoti o si koia pat ke pehat pe koe fotu umo popong. Ton pare mea, o whatontona totonga, tō wane u whamalatot ki e whituna. Tōtolu pe ke atu lewa hatau tea whituna, Sea u whatontonu pe
tua ki ko fai to kon pare mi aku mau lau ripoti pe aku mau fie mari ma to ke tunga ku ke ripoti o hange pe ko tungo na pa sia ke ngai ripoti ki mua o e pe ngai si ulala he fika wa ki ngai report fa ta u fa ta no ki ai ka ko fa ton pe sia mal se ko me ko hinga ko ki ai o kwenga issue la la ko ki fa ta la no ai ki ai ko se ko ta la tu ni a hon o ku kai ke lau e hata hai reporti ko hinga o kai ke fa ya se o fa ton no atu ko e tron pare mia ko bongo pe se ho tau fatongia ke tau taiui ke kakai nei pa ana le fa mori ke fa ke la o ya pa mi stato tai kai ko fie mau ke to ya ko ya pa ke ko wi ka pa kai ke fie malanga hata pa tu ka malanga to reporti ko silawi ya ya pa mi stato tai sia tapo me fituna pa pe ke tampa priskala nei pe mo e ho iki pa fonga no pe ho iki ka kai sia ko ia ko ko tunga o fo ko ni to tai ai ko tau mo afo kia a po tunga ko ni ko i ko fu kolo ko ni i o se ni ka ko fi pe ka pa o e ani ke tau to e ba kai kia i ma inga me ko ni sia o ko te mate te pe kia ka ka ha me ai sia mo fa ta han te tau mo fu pe kia sia mal o to pe po io abbiamo i capista come ripoti o mauinga me o hake to kon pare mia mauinga fau e ko fatongia ia fare e ka pau ko a to kai pa tau fakata kafe ka to u ripoti o e ko u ripoti ni pure anki moa au kai pe ngai issue ke o hake ke to ka ngai tina ka mone ne me ai ta lau he ka me ko ripoti se ko ko le foi monia ke be ba ke ko fe ko ngai to tai o ne o na ni osme aki ai ko mi sa be ne foto ke ta dia foi ripote wa no e ta tai na na ke me ate ta fa ko ni ai ka patu ko so dia ma wi ga en to pare mia ko e mi sta ha na po nga we ko i te ni o mai e fa matala mo fa recommendation oia ko ni ke he ia sea ko ni o ha ke to kon pare mia ia ke o e fa ga ve i pe o pe ha ke foto ka popo o mai be he pare mia pe ko minista ana put nga we ka tu kuange ke yo atu haviu ka pau hang hata ha fato nga wa ha me to kan kia o hange ko fa ha o mai he to kon pare mia ko hange fa kau ka ke fa teri ha ko malo io e fai pe ko tu tau he fare ko ka be ko fai teri ha ni minista ki fa wa ko e la ma pe ke mau to hu pe ki mau to o la nga ya ngai ta fa ke mo wa ngai to ke fe ga wa mo ngai report e la ma pe ya ko nga ko tai mi ko tu mai ai o fa ai fa tu ko ni ko mi mai ko mi ta mo o ko kai ke fai ha no la se a ko ki na to pe ne fo lo na fo la ko na tu mi a mai pe ni ke fa re ni ko no ngai o fai ai fa wa ko fa atu ia tu ni a tai mi o tu mai ko na ka na ta ke fai e na u amana ke fri fa le ya malo se ka na fa mo pe se na pe he ko wo ngata au ke fetu e ka poti ke me le pe ke con istructor ni ko fatongia o pure anga ke tariui ke fa le alea ai ni ko hinga ki ai ko mau mai mo ripoti pe ko ripoti a hai ka mau faka amu ke tau tala no ki nga me mau inga ko i heni ka pa ta faka ta pe sta tolu ko me mau inga sai pe de mo la mo to hi mai ki he ek mi sa ha na ripoti ke atu hatari karena ia e patseti na tu kuang ki po nga ko ni ki fa ke ngau pa ko ngau na fai ko mai ko ko lelei pe ko kovi ko tono no pe ko fakalele o fai o ku hai a he ko hinga na ko na ta fa hata ne ka pati tu ma ko ke malanga hinga hime ko sio ai ke inase kakai mo se ki to ko ni i he me lelei o ha i li pot ko ni mo tono no te tau ilo fe te tau ilo no malanga i o ngahi li poti
Ka po ko nga mahine fale ni ko pehe mai pe ngai ripoti pa ke foto mai ko tau pasi o ka ya palo pale mai ai ka ko palo pale ma ko fakao mo mai ka kai ko ha pa ang ko ha nga we na fai ak ai tu hau ai ka kai na ang de po nga ko ni ka wen he po nga we fakao fo fata na fai fatongia ka ko pa tau fanongo ki na me o fa mata la mai Malanga pe feituna, ka o te ki hanga tuku aki a tawhai, na whaka moki ha taha sea, ka o hopata malanga he kusa e report ko ni. Oi. Ka kutono ke mo. Webe ko fie fehu i atu ke mea ko. Hai uhinga, ko ta ofia i e moko hunu, i e potu ngāwe. Pestol walu. Ko ia sea, tau tala noa ki ai. Ko mea ai, ka pana tau pasi e ni, ka ki hao o fehu i awe ke tari. Ko ia. Ka whainga taa whoko huko sea, ke ulawa o debate, mo moutou. Io ka ko uinga nga se ko pehe foto pe apopo se ke ka fa nga ko na malanga pa io ka ai foto ni ai se ka pa ko ki ha pa ba fa ilonga bai ka ko foto ka popo ko awe ni na fa ilonga tu ke si me a ko ke fitu ke se ke me fa fe me a ki fa ton ton ki bai ko tu aki e ia ko ke mau i lo mau me a fa se ne tu aki e te pile ko ni o ba mau fie mari pe mau tol ko mau tol o si e pure anga o kai ke sibi be ko pure nga pa to be ai be ko ke pare mia ho ta fa to mata u ka pa se ko hanga no CV ho mo fai fa to nga ko e ke toi pe ko hanga isu ke ta tala no ke mo mo na ku ta u tu na ko me na fai ko no CV mai u ripoti ke CV ko mo to ta u tu na ko ke fa mo fa to nga ko no CV nga ripoti ke ilo fa mo na fai ke tu ha ai ka kai pe mo ripoti o be alo ko e ua fa fo nga to atap tolu ko tonga tap tolu na CV e fai fatongia kai ko koe ka tau tala no ke ngai issue o tamai va ka hono ko ngai issue ko ai ke pase ripoti ya ko ha me fai fatongia ko e fai ai a ko pe kwa ho issue se a ko ki fatongia no no na ko ke mo la ripoti ke mo ma ngai ha me hai ka pa te fakala te me ma ngai ko ase te mo si o mai o to e ke me ko ase pe si fe me mai ka fa ko ni to fe ya pe ke pare mia ka pate tau suke pesta to ke mo mahino yo ko me ko minister na han alwe ka me tongani ko ha me ngai ka ta ha ke fai ki ai ilo e ripoti raktari he kabineti pato ha na ke te o si fuolo ha notari kabineti po ma ke te hu ke minister ko pare mia to mai to pare mia feu ai se tu ma ka malanga tu au ka po feu ai ke malanga te tu ka ko ki tu o ke o ma to tala ka au e fare se Oki toko ne. E te lava mai ko hai talanga ta ko no ke anga. Oki toko ne tau se. Ka jo mos pene na foki ki. Ki pa ko ta ke na be ki la. Ka ke be mai pe o lua ka ke hande po ki mai. Se ko kore te ke faka ata talanga e faka kau mo ngai mo ni me a. Ka o te ke hanga control pe i ke hange o ke. Ko mo ton pe pre anga o ko ton. O mahi no ia. Ka ke hanga fatonga ko report ne wa tolu wa fa. Ki mai ko fatongia e ka minister. Ota palo. Tam masea tam mo iska ni. Tam premia hoek mo me mi pa falera tom. Se. Na fe ke mo tuane ne fo hu mai ken ni ko ha u hinga report ko ni no mai ken. Ko no u hinga. Pa ku tala mai ko ne ko instituto ne ia o mai ken pe ho ko ia ko hanga fu lai peri ma resources e fi algo fa fo nga kai pa na fo ki mai ki ai. Ke me ka nu to kan mai ko ki ai ko atron baremia. Se o que me toca ler report con capaz de que mai que a mal toca fa fa que não me fe mal o lau é para fe mal o no é tá minipe que me fe mal que vai lá o fu report ko ni se o se passa o report ko ni ko ka kai pe ko hange ko mo ko hunu o se me ai be na autoria he estado tau ko mo ko hunu wa nge ai o que mo ko hunu ga to tongan ngai business ke te na ko fa to se que me mo ga mal tolu e ke mai ka matol ka me fe ma ko mau vai na ka ma talat me mau ingai se ko fa ton me ma ton pare bia ko ne pehe ko ku osi ilo i he kau moko hunu ku ke ha fo ngai ke fa mo ne ilo i he kau moko hunu e me ko hoko ko me ma hu ingai he ni se ke fa ton ki ai o ko ke te ha fo ngai ton no tu ese ko i ripoti ke o mai ki he fare ni ke tala no o kai ko tau fefehu ia ki pe ko ia pe ke tau tala noa ia ngai mea mahu inga ki he whonua. O ke mea ke sa polis, a tau fit pe kai fai pe. O ke o se whatontonu e ko whatontonu ki he. O ia, wana whatontonu mai te no pere, whetuna. Eksea ko whatontonu,
Ko mea se kawak mo ko hunu o si ai no ripoti. Ko hunga ko ke fa ho ko ai o ke sisi e mo ko hunu. Ko hinga ia o i kai fa ho ko ai. Se o mahino pe ia, ko tau fe eke aki ko me a pe ia. Ko e tau fai e tau taliui ke whanongo ai kakai ki he ngawe na fai aki ai patseti ko tuku hau na oange e tau whapangko. Ko whakamui taha ko hoko mai e tok submitia i September. Ka ko whakamui taha ko o mai ripoto muta tau tala, o tuku ia motu ai. E fai pa motu ape mo mea whakamui taha o mai. Ka ku tau tono no e wharearea o tonga i he ai ke tau taliui ka kato ki he kakai. Ko tau whatongia ia tamai ko risitone. Ka tau ka pehe e ripoti, tau hanga tanu e mai. Whatongia ko ia, ko tau tanu. Ai ko mea ko la me mo tuan. Uhinga mai kan pare mea ke ripoti. Ko foto tau sia ke lau ka kato a fu ripoti ke fano ko kato mai ka kai ka pa ko mea ko toka mai kai. Sia whakatonga ke nau hanga o lau. Kai lau ka to fu ripoti ke fano mai to hitapu gen ke nau mai pe nai lau ko ta ko na kai ke lau. Mea ki lau. Mea ke misa polisi. Mai fai teri ape ton pare mea fare. Kai ke poaki mai. Loto nga fatonton koe ko mea ke olunga ke nau lau. O poaki atu sea ke fitu. Ke poaki mai ko ke osi. O te ke pehe ko lea ngata ka koe. Ko ena ko osi ko ke mea olunga. Ko ku sino he ko sea he fale ale. Ka tuku ke watu e poini ke mahino ke kau whakafofonga. Mo lau e ripoti sio ke ngai isiu mahuinga ke kakai mai e ke tau talanoa. Ton pare mea. Se nalo, fapore mo. Tonton ate ton pare mea. Mea kilalo ton pare mea. Mea kilalo. Kai wo ke mai tonton ko ya. Sia pega ko mea kilalo. Mau lau e ripoti se. Pako uhi ka pako ke ha isiu ia mauton. Pako mea ko ke mautu afa malanga se. Malo. Se ko kore ke tuku mai isiu ke o atu ea. Na aku lau e ripoti. Ki whapore more pe, ka ki mei whapeka ki whamalala te whituna. Pau nei mea hake pare mea o ne whakamaala ala kotoa ripoti e ata ki tua ke kakai e whonua. Pea ka pau rea hapea ka upe mi pa, o hangi ko mea mea ke mista polisi. Mea ke pe ai pare mea e aho ka koia mista, ki whakamatala no pe, pane whotu mai ke tale ripoti. Ko osi mahino ke kau me mi pa mea koia. Ka kope tō moa te ke hanga tu hui whatahe whareni. Pea ke me awakai hifo ke pare mea o tonga koia o kana e ripoti. Kope ange moa ke kene whakamatala he koia o me minista. Ka mai tu sea ko tokoni ko no tokoni au. Sea. O ku lahi hono whatongia. Kono ni mato he mau. Kono ni mato matau e ta whako e. Ko le pe moa ke ton pare mea ke whamoko moko pe. Ko tau le le pe ne whonga ko e mi stai ko pare mea. Ke mea mai pe ia ko ia pe ta tau koko. Ka uwhema tokoni hoku taki te oange. Ko pare mea ka taki a. Ka pau lahi e ni ngā ue o whao lau e ripoti ke hanga o atu. Sea, ko pare mea se. Ko whakatontonu sea. Ka pau te ne tari mai i meilina ni ostala mai te ne tari mai. So ko lama tari mai i meilina alo ke mea ko ne pare mea se. Ko lama tari mai. O se ne wike uan mea te wike tari mai. Sea, ki kore ki. Tape kore pe whakone atu mea koe ni. A pau pia ha mea i siu pe o hakea heni ko mea pia mou ai. Koe. Koe hongo i siu ke. Koe mea koe ki tauhanga mahinoi koe ripote ni ua tolu ua whaa. Koe whahau whatongia ni e kabineti mua. Pea kua os whahoko mai he minista tau taika koe pare mea. Koe whotua na ripoti kai ahataha tene waha mea ho haa ki ai. Koe uhinga pea o ku tau kawea e tokon pare mea wai mea o tokanga ki ai. Kene hanga o haki. Koe ku sio aksea sio more ne tau taimi he whakiki pepete. Ka koe o hange mua ha whainga maari e. Ke o hake isiu he kumahu inga. Mista polisi. Uai lau, uai lea. Mista polisi. O kuange pe bia ka ku me haki ka lunga tafulu e ka me mi pa. Ku kai ha lunga ngai au sai. Ano ka konga pe ia e whai ako. Ka uai mea ko tokanga i sea hu peheni. Koe mea tau ilo, koe ki toti pe ia. Koe mea koe ki tau ilo koe fu ose ni ia.
Ka koe tauhanga wahe tau ngahi toti, ngahi drops ko ia. Te tau lava whea ko aki. Ka ko wai pe mea ia ko lava lau, wai mea koe ke lava lau. Ka ko tokanga ka pau hange koe tau kawe tokon pare mea. O mai kene o mai. Ai issue o kune o ngoi o toton ke pay attention kai. Ko tu ia mo tuan sea. O kumahu inga ke o mai mea ka ato peki farente. Ko farente ne tok whakatafe ai ke toenga e ngahi sisteme fonu. Ton pare mea, malangai. Alo sea. O te ke te tafulu, malangai. Sea, iyo. Ko fasa benge ke toka lele ngai mea ke ua pehe u fai. Ko fatata me temne mai e lau ko cyber security. Kai ke mea hatahai ai, ko kōreange ki he tonga tapu. Mea tau tai whakamore more ton pare mea ka tau hoka tumo. Sea ka koe poinin. Pea mea ki o lunga o malanga cyber security. Sea mea koe whaka ofa whanongo mai ka kai ki he mahi. Ton pare mea mai amua he mea tau tai o kokore ke whituna. Sea koe tau tai mi, ka pau te malanga lele lo. Mea mai i he mea tau tai whakamore more. Sea ka pau te mongo ki he pesta tolu. O se pesta tolu i he konga honoua. Koe mea ni uwhekau aki moe stoka koe o eika. O koe ni mao sea pe ku mau e he sektoa tau taito ngani whamatala koe ni ki he stoka o eika. Na maulawa atu ki he whatahalahi koe ni climate change ni e tau kūsi. Na ha mahino mai koe ika o ku takalahi taha koe walu. Ai ni wheke tokanga koe a tau tolu koe koe. Ha pe report koe ni ai toni taha fe tupu nai hu atu ki tua pule anga. Ka koe mea konu ha mai heni o ku toe taka mamao ai ka ia tau te whito ki he walu mo tau potu tahi. Koe fu pupunga o ku taka ia tue ki he mea o ku ki i moko ange tahi. Na mau ki Tahiti na mui he sea whalea ki Tahiti. Wanoa uato. Tala mai kau Tahiti, o ku toe whai ngata ane ke mau puke mai pupunga ku unu mau peia. Pako ne unua na unue ke ofia ki South America. Kau ke ilo whakamore koe ke whai ha ngā ue ki ai aha whanua, koe whakamore la. Koe mea eki whee, se? Tau riri o whanare ai. Koe ke whee whanongo eki. Mana hoi, torai whare ki ua. Mea mai sea frearea. Hoi ki, koe ko whatonga tu teki ke mea mai e se komi kakato. Te o whanawha te whawhonga tō tapu aki. O kui toa mea. O koe ni mea mai. Koe asnita koe ni he komi kakato tau lo tonga whemea aki he ripoti pot ngā ue tautai. Ai ko ni hiri pe ripoti pot ngā tautai, pe tau whoki lewa ki holunga ki he ripoti koe atita, ai ko ni ko mea mai atita leo leo. Tau riri o komi kakato. Ala wari, tampere ni si. Tumotoa lukalala, bae, hoi pureang. Kau ikmalo mula umari. Hoka te tau whime aki. Koe taimi ko urea ai, pake mea ki lalo. Koe mea ko tau whi tō aki ke ai. Koe lotonga e lea, e mea ko ke. Kai ke, whapapai pe koe tokon paremia. Mea mai a, e kona nake mea kalunga. Whamoe la pesea. Nā ngari ko whamaura roi ho whale. Kau whai pe ai ki malango e ni, sea koe ku hangai no vete pe ngai isiu la lahi koe nei winka la kau taha no. O ku whamoe pe nā kou pe ku tō e whatongia pare, mea ka kue pe whaki taimi ku whawa nei ku lahi ni ngau, ku tukuma pe kau ki whai atu e kini.
Se ka pate tau fo pe ke pesta hatolu, ku tala no e pesta hatolu ke stoka. Ko ika taka mo stoka go ngome ai o fekau aki. O kue me ai no fo ma uitonga ni ke tau ma me. Ko mamani ko pese ti lahi, ko pese te ono no e kakai, una fa falala ke me mo ke me tahi ke na ma me to koni me. Ko mahuinga kani fa matala ko ha pesta hatolu ke stoka. Ai ko lahi o me a me tahi o kui heni ke tau ma me. Tuku ke herewa ai me ai o ku taka ia. Ai ko ika taka lai ka ko valu. Tutuki lawe pe kia anai. E ko isi umahu inga heni ko hae ngawe u whai ki he ke tau whakapapau ko stoka ko tau mau i he mea mo ui ko o tahi tau mau mea toko ni mei oku whe uma. E ko isi ulua kia e sea au tokanga lahi potu ngā koe ni ke whakapapau i o kue e tau stoka o ku mau mo lahi whe unga i kai ki ngata pe aho ni ka koe kaha u ke whai mea toko ni. Ka pate tau alu ke pesi wa no sea. Te ke mea hifo ke pesi wa no sea ku hai ai whakotu u whama. Ai koe ngā wene a potu ngau nau whenga ke koe mea pe koe e lahi ai stoka koe whakotu u hangahi whama. Ai ku whamatala ane ai koe meni kau ki toko atu pe heni. O ko uruaki ko tala no heni ki wawa. Ai ko me fuina henge whaafunga wawau koe isi umahenga ki wawau koe. Ulua ki koe tofe, ua koe moko hunu. Ai ko me whaka ko me self koe koe ki tau mau mea tokoni me moko hunu. Ka ko tātā siria tu pehe ni sea he ku lahi whoke e tau pehe koe ngowe pe mo ui anga. Ka koe ku kamata asi mene fair trade fair trade show he. Ngai koe koe ku mahile. Sea, haua wawau mo tofe o whakatau. Ki foi tofe ua na ure to whātau ki mea ofa. Panga o nongeo ni manoa. Ka pau e toi o atu ni ki toa puyanga seko mahal e tahawhe tupu. Ka kou whaambea ke tokanga mua wawau he koe whatongia ia o e kau whafofonga ke nau hanga o whai tokonia atu mo ngahi kolo ke nau hanga o mahu inga ia i he mea koe ni. Hei ko wawau e ko tonga tapu o ku whenga ai potu ngā we ke ne hanga o whakairi ai mea koe vāsu. Sia ka pate ke aluatu ki tahi he, ka tike toi sio ka whai vāsu vai. Koe haha no hinga. He ku si isi e stoka. He ku tau wheturi whakataha pe ai ngā we akia o e stoka pa mui kai koe ke whakairi. Ai ko mea koe ase pesi wa fitu o ku toi hama e ai koe vāsu va o whenga potu ngā we ke tuku i tonga tapuni ai whama e vāsu. Ko hono wa pesi wa fitu o kue tokanga ia ke te whakafoki me tau wika koni koe la pila. Ke whāmai. Koe tau alua tau tō koe ke sisi e stoka mo takai e ika e tau whaanga ki ai, o whima ki tau kumi ha stoka fōo. Ai ke la pila e. Ko e ua whaka ofa ia sea koe keha mea e lava mo ui. Hangi e koe mea koe monu i ai a wawa. Tau te whino koe wawa. Haapai koe peki mea ai ki haapai he tofe. Ka mea lahi ki hapai koe esa ema e, ai ku hae he pestolu noa. Koe mea ia ku whakahoko he potu ngāwe ki e waia koe ai koe ne poe tau herika. Te ku naui koe koe F80. Ai koe sea mea pehe ono ku laku he waha a tonga tapuni pa mo e wa. Pa mo e ngahi tahi takatakai ai. Ki he stoka ke. Ke mahino koe pe inasi o e wa i ngā koe no whai. Ka kono whakaluku fua e sea me pesi wa ono, pesi wa fitu. O ku haa mai ai e tokanga e potu ngāu e koe ni ke whakairi whakawhāma. Koe ke tau tāni tau rea ke tupu whakanatura pa tau to o mai koe mea o si wawe ai. Mo whatongai koe tau toko lahi o alue ke tau mawhai kiki mei muri, o tau kamata awhia tu ki he o ku sisi. Ka pate mōsio he mea o mai kau tau taita e mei alue ke ikia. Koe haa nohinga, koe ngai koe stoka e o sisi. Ka pate mo algi pesi koe ni hono ua walu ki ua hiwa. Ai mahu inga ia ai potu ngāwe. Ka whafunga. Mo kata ko sio ko mo ripoti ki tau alfu kata. Tu ko telefoni ki tafa aki. Ka mo i fehui pe ke ngon pe ni ko. Tali pe fetuna fehui. Ia, sai vi. Eu que fehui pe aksea tapu e fetuna tapu mai tampin skrame.
Ko ki nga ko aseni ta ko nuk me ai e tau tai. Ke te au o kia e mea o ku i te kia ke roto le lei ai kakai kia i e sone. O ki nga e sone. Tako ne tū koe ai whāma koe ni. Ko ma te teo e potu ngā ue, ke whai hano re wahi le rei hange kono wahi o tahi hange, ko i nga e kere ke ua hoko ai ātakai o e tau atai nā e o se ni, ke toi sone i moia o hange koe ngai boundary koe ni. E uki ngai ngai whāma. Koe ai ke hua tu ha ki pine motu hai tamai koe ka taki koe whāma kuku e nia. Ka kuk whiu sia pe ko matei teu ai ko ngā ue ke ngai mea whakalao koe uhinga o e tau atai na e kakai ke uhinga ke korofaru fua e nea fio ai whonua amota. Maro. Koe se o mahino bi ke poto ngā ue o koe ngahi kore u launga koe uhito kua koe ke anga nau ki konga. Au koe poinia uhinga ke ai poto ngā ue uhinga poto ngā ue ke whakaili koe nu whai ke uhinga ke ai e stoka ke lai whiu. O koe koe uhinga no oange o nei ki ha kolo, tau se ngai kolo tu matātahi. Ke ange ma nau tolo, pa nau mau au pito, pa tapui e na tō e tū ke hata. O koe ngai tū ni kono tapui ka tū ke ile mea. O sko epa tū whakawhea ngai kolo koe ke nau hanga na tō ka ngai ke nau mai. O mai tau mau inase ki ngai ia mea mo i konu whakaili he. Sea, ko ki whehui whakore mōre. Uiga e whehui ke toko pare mea. Kono ki ngā uai ke aranga tatau a tahi a mo uta. Mai no pe ko tahi o kui he pure anga ia. Ka koe hanga tu koe ai whanga mi uta o koe ngai tofi a ia ai. Tau tonu ke uperpere ngesi au pito ai mea koe nu whai he potu ngai koutai i he mawhai o e pure anga o tahi mo e uhinga o mawhai o e pure anga o koe ne awhio mea ko tope o kere koe tahi. Ka kui ai moe ngahi tofi a ku hanga to nau mata whanga. E ngahi o tūtū ni konu whahe pure anga mitahi maro. Ka toki pia mai minister whanua manau ni mea maro. Koe se, koe whewhengia mahuinga ke whai koe kia e tala noa he koe hi o mo onia koe e whito ke aki ai. Whakotūtū koe SMA. Ka kono tau mua lahi whaku ia nea sea ke tau self-sufficient, self-reliant. Ai ke tau mau peha mea whenua ke tau mau mo ui mea. Ka ngai ko me kono whaikai whakatala noa koe isi wai pe ko hai. O hanga tu whoke ngahi tofi aia ki ngai matatahi ni. Ka koe konga whaku ki tahi koe konga ia o pure anga. Pang mon pe whehu ia. Koe ngai konga tahi ai awe ia ki he kolo mea ka hanga tu ki he tofi. Koe mahu inga whuke me kono as koe pesi wa walu ai ako koe whakahau koe potu ngawi ki tau hanga mahino inga. Koe lao pe niu whai ai SMA. Ki tau mahino yange ai tau mua fisi mua mo maulunga koe hono ai o e mea koe kui koe SMA e pesi. Hono tolu noa. Wate musu ke wenga hai SMA. Kapate mo mea hivu ki haapai. Ki ngai wheitu koe kui ai. O mori pesi o pe whakamari ki whaki whehu. Ira me vai. Kapa mo e wheitu na eksea. Kapa mo e tamburini siga mai whare iki. Eksea koe ki whehu i lupe mea koe ni. O kumea mai ai paremia reo. Whekau aki sea pia mo e whehu i peu omi he kāinga koe i tonga ni. Whekau aki pia mo e whakatau anga ika. Na he tokotaha ke o wakai ngai ke o arangi o sio kia i o ke whetu au nau whakatau anga ika i sea. O ku tūri nau tōria me iai kai o mai ai ka fisi ia o whakatau ai. Koe whehu i pe ia ke whakamaalala mai pe koe mo oni pe koe. Ka te o mai pe sea ke mea ki ai egi minister. Koe whehu i hono ua whekau aki pe moe whangi ako koe ni o ange o whai i whoa mo rifoka. Ai au o whai ai ako ia sea, o kai ke o mai e nau tōruia ai taimi. Ka ko taha peo ni whemau ke ai pe au mai pea pa toku ai ngahi mea gogo na o mai mo ia. Hange ko whangi
mea ke ni hanga o koe ha fishing gear koe ke uma hono whakatonga pe koe pe koni pe koe ha o mea kuia ke oange ki he ki whatondona da pai tātou. Se ki hanga whatoka ngai. Lolo tonga alo e malanga ai TPM he ngai wheitu pure make he i he SMA. Tu ia whawhehu i he whatawa ngai ka pa alo tia he. O ko whato ngai o ai noa ia. Ka ko whato kore tu sea ke hanga whato ngai ai noa ia ko hune mau i. O ko whakangongo ke o mai ngahi mea ke mamang e tau whakaukau. Kai tu ia whawhehui. Ai ai kai ke nau lau e ripoti. Kai ke nau tuange whainga mai. Tukua nei mea koe ai mista o whatontonu mai. Koe. Tukua e hono tuku hifo e ai tau kaumeni pā ka mo. Hoko atu e tau ngā ue. Koe hao whatontonu takataptolu. Sea. Kai o pau tau lere pe fo ngā sea. O kai ki mea he nei mista o tautai. Ya o tau whaato o foki ai tem lewa ko ia, o rewa ke mea mai. Ka hange ko whatontona mista polisi pe hei au whiala ke mea nei ake. Apai tātolu, o tatau pe mo mau pe o kai ke ihenia e ke mista ke ne tari ai whehu i o atu. O tau ilo pe tolo o ku pere ngesi. Ke mea mista ia taha o whai mai whatongia e pare mia. Kanai kai peke mautokang kia iko hinga peke lere e tau ngā ue. Ka pau ke fotu mai koe ke tau sio ke whonga ngā ue, te mau fotu ai mau tolu ke tari ke he mista o tautai. Malo sea. Sea. O ko whenga ke whakamala ala mea koe ni he nai o si introduce mai he pare he mista ko ia ene. Sa kau whakatau tau kea pe, whenga ko pepe ho mu tau whakau hinga. Mo tā ko tontonu. Koe angai tau whanonga e tau ngā ue. Tau lewa koe pia mea si tokang kaha me mi pa. I loto pe mea whakatau tai. Ano ko viola kai e hoka te maranga ia. Ka taka ngai tuki whangia ki he ako kona kou whai fōa mo. Koe mea koe tokang kai ai Star Polisi. Ui e koe kai taimi whakani o e mea. O tokon pare mea. Pia mea ki tokanga ke whikau aki pia mo e sa e ma e Sea koe malo mo e whituna sea. Koe mea peni u whai atua i e whakahoha a sea, whakao ki pa mo e ngahi ako, pea mo e ngahi mea ke ngahi, i kai ke loto taha ai ka ngā ke ngahi tūtuni e sa ma e i. Pa koe uinga ia ko ulawe ata e sa ma e i sea. Uloaki, ka pau o kuna o mea mai i pule a ngā o whai hono whakatapu i. Pana uhanga o whakaata mai ha whaahinga mea, koe mea peta ke ki whamalato ka mautolu o te ke tari e lao e ko ia. O lotonga whai e talatala noa ki ai. Ko ia misa tautai? Sea. Tau koe sea pia ki komiti kakatoa. Sea, kua tari e lao ia ki he SMEI. Paku tonga lele he taimin se mala. Nei whai e hopo i a wau. Pia kai ke tari he whakamau o ne tukuange kananau mo ua. Ai ni ko ia ko panga uangi au pe. Kai ke au tau te ia ke tūtūni o hake koe lao kona o ke mea me kei e minister. Koe se tapu e whituna pe ke komiti kakatoho e komikato. Koe ko tuka tamine koe ai lao koe ni. O maino pe ko hono whakahoko wen koe pe ngahi mea ko kai. Ka pau e ngahi mea koe ni ko hike te lao whahano whaka mono. Ka koe taumu ai o e mea koe ia. Ka ko mahino pe whoke ai e mea koe ni. Ke mea pe sea koe, taimwhia koe, te taha whai pe ai hotoki i whanga whai ai tautai. O ake tūnga u pehe, ka pawe ki tukuange ai haki tahimi ke lahi, ke whawhanau koe i ka whangai watapu, pe nau la lahi, e toki mau inas mea kakai, ka albe taimi ke mahino. Tau lera tau ki haa pai i he, na ia he wahawhena, mau ia pe mo e whawhunga koe ni tahaua. E tamai mutua pālangi, ne whakale puna ia ne ki i drone o lunga whakasi o holoi, ai whaituko whai SMEI. Tamai koe kāinga koe koe whawhonga taha tolu, nau kolosi nau tolu ia whaituko whai tapu. Panau tamai koe whawhonga ka tā kore ke kāinga, toki hau pe po ue fu hau pe he aho. Ai whakafu o fua pe,
Ko uhi ka tuku e mea, kana e ka koe mea ne o mai, koe koe pālangi e ni, e tamahe pālangi ku toko ni peke kāinga tonga sea. Ka koutoi koe, ko nuku leka me wheituku ia, i longa rea pete sai e mea koe ni. Lahi koe, ai kume mohu koe, ai ka koutoi ape taimi, me te tawanga pe foki ai, mena tawanga pe ki he, te opo ki ai. Ka koutoi ape taimi mahino mai ka mone lelei, koutou, hanga pe fokoe ngoue, ilo pe ha, kai foke fu ilo e hapai ngoue, ai pe taimi tuku ai ke ki mau. Ki tuai ki whakavawa, kone asko ia mau e hivi lahi pake tuku ngoe. Ko tui koe ki mea pehe pe ka kou whamalo pe ke he whauwhonga tātou popo mai ke tuanga e se mei ki ngāre le. Mala. Mala se ka e whaase te malanga. Ai koe uhinga whuke malanga koe. Ki whiu iat pe, se ke. Se pe toko tare mia ki whiu iat pe, mohoko hoka pe ho pāra. Koe whiu i koe ngā, koe ai koe e SMA ia pea whakangata. Tau pehe hange koe ni. Koe aratu koe pea mei o ua. Arwhaka o ua ngata pea o ua ia i o ua. Au koe ki motu ia hoko mai i o ua. O ki motu whailau ane one koe ia. Whailau ane one mahu au pito. Ka whangata mai ki ai e kai ngai o mista ki muri, no whangata mai na tō ki ai. Ko ke lawa ai kai ngai e koe me o ua ta ofi. He futola he kai ngai e koe me no muka he nau whangata. Ko whehe ui. O mua me ke ha polisi, ke alo tu he tahi, o ta ofi, ai kupenga ko ia. Koe hae whaunga whai ake tā ofi. Koe tāri koe, o mai koe e pare mia, koe whotu ai drone. Ke ne si ofi hifo whaango tā. O ilo i ai koe tōrahi a he me kāinga koe o sea. Me whare loa. Nau whaango tā aho ki nau tōru ka koe kore ke tā ofi. E mistaa. Ka pau o hulu a hono mau ia e mea koe ni. Pea koe uhinga ia uanga whewhe rewa ho mula wa tauhi ai ke koe ni. Ha ua toko to mai mone whukupenga lere ia me he whituko au ko takahi fo iai. Ha ua ia pea moe ne kupenga na whepaki na wai. Koe kore pe te ke lawa o tauhi whewhe ni. Awha polisi ki ai pe koe tuu pea wakapuna me o lunga o sio hifo. Pe toki hiki ki te me ai. Maro. Amo sia pa ke o komita kato. Ko foi mea fo ofo ke ni, ko ke hanga fo ki tau tolu ia se a ki foi mea ko ni. Ka ko alpeta i mia mo ha mahino, pe mo hono mo na wakai kai nga ke sai, pa alpeta i mi ke na ma popo. Ko mea ko ni ki henga we pe foi ngai feitu na pe he, we pe ki komiti ko si rio fe ka feitu. Po si la ma pe i pe fo ke feitu ia. We pe na ki fa ka tu. Ka pa we mai kai nga ko o ki ova mai pe ku wafetu ki he pe sai pe. E kuna ai pe ka pai fa ki tari he siasi. E pe fangi mea pe he. Ka ku o koi pe tamu no fa ta ka pa rewa e ha ta ma ku penga o ai pe to o ia o mau la ia no tau. Ai ku lere pe ta ulunga fa a customs tu ta anga fa fonua. Mo fa atu i ka ko fa tonga pa pe ta me mo mahino. Lere pe me komite ka ngawe a koe ni a tōtau ku mea pe minista malolo. Koe ngāwe ko iau whai mau pe. Ko kutu ka albeta mime na sio ke lere i pe a hau ai pe. Te koe mea kua lahi ai. Ma kua le tai mine la ni mango furutup ni matolu po i fiha e lahi. Koe pe ko nau wakai koe ki he le ngāwe lere i sea. Ala. Se kai whaase te malanga sea ai koe tau hau fuen ke isu koe ni ke foki pe ke mea ta tau pe. Koe tau stoka. Ani koe na puhinga koe ke anai. Ko solution ko ke ko malu mo whakaili. E ko whakaili ni whaia ai SMA. Me pau be foko ku whaasi o whakatau taha penga i koroe ni ke nau pena tōni ange nau ki. Ka pati tau sio whakaluku fua, te tau sio rea ke whai mōni ko ni. He ko hiko no toki whai, ka mana whai ko o skuo hili, tau e wanoa ko o si, pe tolu noa ko o si, o ku mohu pea tahi. Ka kono ai whuki ko ni ke oua e osi. Ka whatata gen, ka mati alu ki tahi ki e ko whie kai e whingota honi koe tu e. E ki te mau ia koe. Koe huri huri.
ko me hingo ko hano uhinga o se stoka ia mana tu o kulau tau hono whakairi whanki mea os patukuangi atu ke nau kulau mea tau hongo futa hanima patoki mau e mea whiunga ai ko uhinga whukia ka pati tau ke tau tohe ahone SMA ke ilo sea e mea hoke stoka e puri mea e ni kai ke ngatai si e mea lahi sea ki whehui me sai pe vame bea e ka ko uhinga ko kene te mea mai ke stoka sea pe osko stoka ko ya ko te me ai pe ha me fo ha o stoka ko fa ta ge nango utui e taimi ko ke mau me kai ke poila sea tuai tuku e ya ko tufe poila tufe ya matata pa puria fu poila ai te u tabe me ke te asmai ko fu pe a pe te ha me fo ha o se stoka ko en u ha fo nua fu ka ta lu se fo nua tu o tu anje anga to ya tu ange mai a tahi pa me fo nua o tu ange mai ke fa hinga tangata e ma ana me akai sone ile mai palo to mama hele hango vai ni te mau mata ki tala fo mo me e ke lava ta mata pa ita mai na dole ki ai o fe be a we ki ai e lava to sone unga le fangi ta mata le ko ni mata tai ko me a fine ma tu mo e fangi o ma na mo ui malo se o ko ke man ka ko tu fano ka ni hingo singo ta ko ni mai ko poila ko poila hanya fangi ngata ko me mau ta lavo ai kono ai poila me na e tai ki o te ke balanga e tau tai lahe me aia ko ia o lahi fo ke u me ka ku o ko ngai me fufu i e koloni ango poila ko ta to ki fano ngon ko me ko poila ka pa fufu e na to ka ke me ke fakai pa ke ta ta poila kapa ku kai ta pa ke topulangi kai ke te asi kai ke te asi mo topulangi kapa ko poila pa vai mai ke fakai ka u e tuku pe ho mo fitu ke mala tu ile pe ko tahi ko ni ta falu e ai ko ke topulangi ko ta te i ta punia pe mate motu a pe topulangi ai kai ke te au ko ia se ka ta foki mai ko ni ke me ko ni ko o se hui ko ha me wai ke to o mai te tau se ka e mu feke pode ser pessoa fitu to tai e ona o ke tu ai o ke pe ku moko foi tere a ko ai na le tu o ke ai vaka ka ke ma o me ai ka no ke fenga be ka ma o ai ngu feke se a wa e la la ia ngu feke ki sai si ko o fute ni ma fute valu hono loloa o ma u fute fa hono la ko fu ngu feke e ko me ai ko bota o ke ngai ferkai se na ku fakatau to ai o ma tau ma me to kon ko la pila ko ulo a vai ko uhinga ai report ko ni ki fa ma tau alu ke fakakau o e fa mai ka pa tu fa natula e osipeia ko uhinga ko ni osiva ve se ngo men tano ke e parimia tau mo he tatu he ka takai fo he me fu kupenga se ko sio kitai tau sio tato ki ka alu hake ia he mo fu ta o hoka ake poila kon tano ke ia a tonga tapu valu ka ko uhinga fo se ke tau ngao e whakataha i he malu o esa e ma e ki ai ka pate mo unu atu ke pesi ono valu koe e me ai o puha mai ai o ko tu pe ton ke tau tala no le le ki ai se ko uhinga fo ke hono mai ha whakalahi e tau ika mo mea e fika pesete ono noa ki he fitu noa o ku ave ki tua pule anga so gana i he ngai waka tautai e taha wha, taha nima koe ni wa tolu e wha, whai e he waka tautai e taha au. Koe toni koe e uafe te au au no, uafe ni mange au, usu ki he mea kou ave ki mui, ave kilo e taha mafe ono ngea. Si ke kilo ni mange au tuku mai ki tau woko, koe mea wala to tongi ki olunga. Pe koe hinga e whakau koe puianga, maha ki me i ka me fisi ke whakatawa. Ko me kanu hinga to atap taha tolu ya ko o ku toku am nau ke i tui mata moana o ku kai ke tui ki ai o ange o space o la he kwau pe ai ka inga ia o maua mi ha pai mo nau fa hinga ika o fi mau pe ia he nau market o ke he pe i ka ia mai me fisi ko fa be se na yo sia mai be mo ka to tai ke mo toan ko nau fa ho ko mai me po na race ha ke
E anga fe ala da ta ha tu mai wa no mo ho fulu pa ni frata wa no. Ai ko hinga ya ko ya ka to tai ke nga ke separate he ko te ala tu pe ko mama ange os mahino pe e kai ke frata wa to tai ya o tau kai nga tonga. Ai nei fai ta no ke tau whakai via nau tolu e ona la vai o ma wai ha ika o ma ki e tau kai nga tonga. Ka koe whatondonu e se malo. Koe se koe whatau koe ni kai mai si ko tuange atu i matmone ke a pe ki sopo whatau toi. Ka pau pe ke tau hanga o supply mai ke whi unga a e tau ika whakatau atu. E hau pe hapai ka pau te whi kai hoho mo pe kita. Te tau kita ki ika hapai o mai mei ai. O te whi kai walu alu kita ki sopu ngā tau tai o mai mei ai. Ka koe kwa meni ke tau ke ai. Koe mau koe o ika koe mea ku whima. Ka pate mo sio ki he pēsi ono hiwa. Ku me osi se ai ku whamalanga. Ka pate mo ki he pēsi ono hiwa. Te mo sio ai ki he moko hunu. Mo e tawatu koe o ku tapu. Koe kuhi na whahano tautou whangofua i he pehato e poto ngā tau tai tuku na aosi e mea koe te astoka. Kai whaipono whakaawa. Koe tai mini e te whakaawa noa ia tuku ke iri e mea. Alu ki he me tu moko hunu pese ho mai. Kada pese tu noa. Aia koe na, Te tau utu hono lere ka pau te tau whaatatari. E ke tau loto tatari, tau fie tatari ki koe. Mea lere ko tau piku taimi. Pe toki utu. E ka pate tau utu kei mui. Koe osia e tau mea ke mea ke kaha. Koe peswi taha sea. O ha mai hene mea na whakawhihu ia e he. Tonga tapu e hapai tato ke totongi. Te mosion ki he totongi, Ai au ku ha mai ni whamatala ko awarisi te tongi kana pāngata whaki e kilo. Te au mai whoki a whao mila o i he wahaa e pāngai wanoa ke pāngai fitu noa ki mila. Ka ku ha mai hene ki whoi mea hange o ki mei tuu koe ni o ku hange o ku kai ke fu sai he tau mea. A tala noa ni ki kau hari, e kau middle bias. Uneo whoko o pehe unau mau whakatau mai me kau tau tai o mai o toi hiki. Ka koe whainga whonga whakamake pene o whai e mori. O kai ke hao e tama whama kāpisi ia o toi tuhe maketi whakatau te me kāpisi. O kua ke kau whakatau ia o mai o toi whakatau atu. Pau mau esi mo uia e whahinga koe. Ka koe hanga e na koe tuunga e tau ika. Alu pāwhitu noa ke mila. Ka koe mea koe no whai koe purianga mai me fise ika. O ku kaunga lele ia ke tau inasa tatau. O fulu pe ke taha ua. E kilo ke taha wha, E mea mai koe e ton pare mea o ku kaunga lele ia. O mea nei tonga ki ai o whanai mea mai e minista hana pot ngā ue. Ki he ola koe ni e whai tūtun e whai e whareni. Ke whi au he tau kau tau tai tau tolu moi pure anga. E ka pure anga ne o mai ai ka mei fisi. Ke whi au hia mo e kau tau tai lokola tonga ni. O kore au ke minista hana pot ngā ue. Kwai kono ni mato he maa. Ke ne mea mai mua ki he mea kon whai kia toka ngā. Alo. Tau mai sea pe ke hoi komika kato. Le o whakataha pe mo e kau tautai. E whanki tautai koe ni kosilio. Ako taha pe e nau whahako mai pena tau tala mai pe. O mahino pe a e me o whaipura ngā ko hiko whakaluku fua. Ako mea ko hiko mamafu koe. Kaka nau pe he koe palparema koe o e sisi e ika o mamafa. Lahi nau whanki waka ku mau. Ko pai to kone a pe pura ngā ka nau lava o to e ngahi. E whangaki waka ko ia te nau lapen tol whakafoke to tongi ke hiki mua ne tamane nau lapen tol ai tahau, hongo fulu, mo mea pehe. Ai koe mea unau whakahoko mai, pako matampe koe ko whangi pokalama tokoni ne tamini ngai pisinesi. E koe lahi pe whako nau tona mau wakai pena nau tokoni i te pure ngai taimi mai koe ki mua e lahi whangi waka. Kau alpe whako maheno ki fuoloa mai pe lahi mau. Pena pe mo talanoa mo e whatahe mutuani pa mo totaha koe o ku uta koe ki muri ai ika. No mai nefo neke to ik ne uta ia ka ku nofo pe i he market whalot whanua. Ne pehene ne wakana e ono kai waka pe tonu ne ngai aki. Ko meo sisi pehe ai e mea. Ai ka ko higa ne pehe pe koe lahi koe kosto e poresi. Ka ku whahapa tuwe mau ustala noa. Ai o ku mahino pe i he tuhe taimini ia. O ku ato ka ngai ke mai ai kaia koe ke whakahoko. Ka whaha whatoko ni aki ko higa na lava toi kake hake ki nau tau i he kahau. I whehu bete. Ase. O tonga i he minista. Ai ko osi kene koe hono o mai kone ika kone me fisi.
ki taimi kon pe ha taimi kon o mai pura nga ika kon me fisi pa osi le vai pa te foki pe ia ko harme me ho kwata e te foki pe ki ka to tai kon na ta tori tongani pe ka pa ke mama fa pe te mo o mai pe tu kanga fa nga mari pe fa via e ka to tai tongani mo na nga hivaka mo nga hilolo mo misini mo me ka to ko ha me ho kwata tau me sia komiti kakato ko na fa porque a tano mo na tolo o mai no pe ko to ta ko no ne vaka tolo ko to tai loloto na to kore mai ke anga fa nga laiseni ke to tai loloto mo vaka ta ka to tai mini e ko hoka tu pe mai ka ya ko ni pe me fisi ko hi ko to nga ko tai mini ai o me o luaki ko ma o ko no totong ka lo tonga kore fa ke pura ngai na fa finga ake mo japan mo sia mai vaka fo o ia ko hi ke lava ia o whakalere ia ko hoko ko kautaha business e puranga pea ka taimi o hao ngai business e meitu a whakatau atu ia ngai waka ko ia ko hi ke nā hoko te ngā ko ia ka e tūngua taimi ni mo mea ipe a ene tokoni a e tūnga lolotonga a ko hi e ko hoko atu pe pea mo e whinga e kūna ngā nau tolu he tautai ko hi ka lava mai o tokoni he hiki inflations pa mo tokoni ko ke ngahi whaamiri he mau Kali se ke hoka be e fehu ko ni e me sa ka ko me ala hoko a pai hoko te ho fulu ko mate e tau ka tau tai ka ko bo me ni ti ko e tau pe he ko ma mai va ka he kai ke hoko he tau ta ko ni ko kai te ai ha tau sekta tau tai a tau to luia ke toi whaka mo ui mai ai ko fia ho me a ko pe he de mohanga o tokanga i o ngahi e whanki waka o tu ke whakaiwi ai au tau fie maho ka ko mea tokanga ki ai ka ikai e ku palparema ai tau local sector ko ki tau tai ko hinga pe ko tau o mai o mo fe au hi mo tolu mo local sector ko e tau tai palo se ko tapu fituna pe ko mit ka to ko mea pe fo ke ni ko o so kau pe ia e po mando ke fo ko ikai ko ni ko ika to ku ice About if you mako haika fresh gay side, te ke umna market te ke befo. Te ke algo ke he tau tai ko, ai te ke feel le va ko ia. Ai ko pe ika pa mo no fainga market, mo no fainga kakai, ai lava bof ka fai ke na do la se. O fai be ai nga ko ni o ko hoko se mal. Alo. Ai se a ke fehu pe ke tau tai. Ai o fa pa pau ina quality e me sa ke unga ke o ko haika ni o fu motua. O ku tam mai me fisiki tonga ni o ku ha quality assurance ko nga pe ke fa pa pau I ko me mo I ka ko ni o ku tam mai ko ki tonga ni o kai ko to ngai ka I fish pe ko o I ka I mai na fiha to nga ke sai ke fonua ke ka kai ko o na fi fa ta ko ke be misa palo ko se ko fai pe to ka ngai ki na ki ai ko pe mo ya pau ke waka ika ko ni ka ko e ke tu pe he to fa ke ka mo si ilo he ika e ne fa fu fa ka ko tu he tai minu fa to ka ngai ke me ko ya ko hi ke mai no pe ko ngai ka ko ni o ko fishi fo ke ma ika ai o wi ke ma sta mo ya ni ki me ke o fa to na o wi ka ke ma ika fish ta o si fish ko to pe ta o fa ta ika pe fish ko bia pe ko to ange e mi sta ke fa pa mai o ku wakai fa pa mai me fish ko ika ko ni ono quality mo taimi na e maua na e tuku aisi ai. O kai ke dumping ground ne tongani ke mai ke ai ka ko ni o fa tau mama be o fe au hi mo tau ka tau tai. Ko be ko fe ma o pe ti lava ka ta ki be o fa pa mai o ia e fo ma fa pa ia ko I ka ko ni ko I ka o kai ke tam mai ko hinga pe tuku mo tu atu e fisi. Malo se. Se o fa se ta ko ka toki tuatu ga ke ki point fa si pen be mai ki tron paremia ki be ko pe te ke malanga pe ke pahia ki be mai sta moi se akata ko ku hupe akuia e ka te lava tari a fe hui a fika tolu ka ko ku tu pe aku ke po ke ka ma ko no mai ko ta ku ngai fatongia ko no promote a good health pe o ku ai mo ui lelei ya ku kawai mo mau ane to kon lele mo osmea I ko to ape ko etau kakano ika ko tahai a ngahi mau anga protein lele ki he kakai e fonua lolo tongani fai ngata a ia au pito au ke upehe atu mo mau aika
he upaanga e fitu noa, valu noa, hiwa noa, te au ni manoa, ai fo ika e taha. Ke upe he atu ki a taha, ma ue ika, whai ngā taa au pito. Ka koe hū kone a ika paanga e hongo fulu, ki he kilo. Whai ngofua, a e kurere mai mo e kukau ngā ue o pe he atu. Mo utokanga, ma ue me atokon lerei, lahi he plant, lahi he vestapolo mo e ha, pea mo e kakano ika, mo wok he ika maa a whare ai pot ngā ue tautai, kuna os o mai. Malo au pito mo utoka ngai, ai mo ui, ai kakai, ai whodua o tonga. Malo, ia mage valu, mage toko mai tātou lue. Tapu me whetuna, tapu me wharensea. Ka toki mea whakalolo mai. Pa uatu mo tala mono ria ka tautai katoa tongani. Ke mea whakamamahin. Koe kua mea mai e paremia, e hoko atupe. Tokanga e pure anga sea ke holo ai totonga ika. Ka kuhate ne fua a whatongia ai kautou tai ko nike nau whanau. Tau ke fito ki motu. Kuhate ne fua... Koloto ke whaton tono ate whafofonga koe ni he. Hala, mawe ka kai whanua e whainga whakamalanga koe. Sea ko whaton tonu, ko whaton tonu, sea ko whaton tonu. Ko tau tala noa eni he tau tai loloto, long line. Ko majority e tau kautou tai, hangi ko mea nai haa kia whafonga hapai tātolu, ko tau tai peia he ume, ko pone. Ko tau tala noa na tau he valu, tau tai loloto. Sea whaton tona te kimisa. Ki pēi pēki lalo. Sea ka hokat pēa ui. Pēi pēki lalo kau ki wha... o haat peke misa. O ko mahino peke kau whafonga koe tau tai loloto. Koe mea unau tokanga ki ai, pe koe ika koe nina e talo no tuku mai tau ko osi pato ki uta mai hono mai koe ni. Koe mea unau tokanga ki toko ika hae fuoloa. O kau e whehui vare. Ai whehui koe ia. He koe jaha taha ia e te peato o mai haika. O kai whenua ki consumption. Whatotona te minister. O koe i relevene whehui ke toi o hake. Whatotona noa whehui he koe whehui vare ia he lawa. Koe whehui vare, koe whehui to tonu peke ke pepe ko hika. O mo pehe waha taha whase sere whanuani ke tua to maha. Ika ko hika kam. Ko hinga no a to na no frase sele o mai ha ika mo. Mahal ko na whakakau kau e fonga na ngau e na to ko to ape o kia expiry date. Dia to kon ko to ape. Ah me wa ke he ika ia. Sea. Sai. O ke no to o kia expiry date. Hai havare alo o maha ika ke whanga no kakai ai whehui e ki mista. O hai havare. Ka e ke atu ke ha. O ko ke e ke tari mai. Sea. Ko tau palo parema ko ni ko ha mo vena teu. Ha mo vena mo teu. Ke ne miti keiti an mama faika. E mista tu kai la ia. Kai ha. Le rei pe. Tu kai la kai ha. Pai te ri he feito una ko mista polisi. Ai ha me ake. Ai ke ha me ko mista polisi koi. Tai rewa tota tolwe. Tia ko malo mo be. Po ki malo lo be. Po se pa mo te mea mai. O ka me mai u pui foi aki se ho mo. Hala ta ke ha foi ga poini ta me ko kai la. Tapa mo e fei. Mai ha ko e ha pai ta tol. Ikse ko to tai ai. To tai be ia me mai. Tapa mo e fei tona ikse tapa mo e fare gin ikse. Ko fia he malo hi be no are ai. Ha me ke mo ui e pure anga tonga. Ka ko fe hu i ikse. O we fo ke me he business se o peheni. Te ke o mai ho o fo i ufi na e whakatau ia he o paangai ua noa. Ka te o atu au ho hongo fulu, ka ke o mai whakatau hongo fulu i heni. Ai a koe koe whehu i eksea, ai fo ufolau mama o mai ai waka mei fish, pe o mai mo i ka paangai hongo fulu, kai ke make sense ia ke motu ani. Ko e ku whehu i, koe fiha o ku ave ki he kautaha ko ia, kai o mai e nau i ka whakatau hongo fulu heni. E whai ngofua pe ke ave hai hase niti pe ke kautou tai tonga. Kana o mai e kai. Kone o speu watu ki e fituna. Ai e ksia koe whehu i pe ia, malo abita. Malo, pia mai a. Tapu fituna sea tapa moe hoi me mipa komi kakato. Koe whatongia pe te pere koe ni, koe facilitator pe moe regulator. More ke mama o ia whakau kau e te pere anga, ke whe auhi pe moe sektoa tauta.
Ko mau whatongia. Ko whakatonu sia. Ki ore pe mo whakatonu he koe ki ha me hala ki whamalanga. Ko whakatonu Ka reki o ate sia. poini. Ko hai o ku mahu inga. Ko kakai e whanua. Ko poini a. Ko e hame o mai e ki tonga ni. Ki ore pe kota palu e toki atu ki ke palanga ho hinga ai whetuna. Ka tuange e minista. O si mea atu e pare mea au ka koe minista e tau tai. Kei whai pepa mo tala noa mo ni he kau tau tai. Ki he kaha au hono whakaivea ki nauto. Talu e tuu e tau i ka. I wafu mo panga tolu nima. Koe ahoni panga hango fulu. Koe whatongia e pure anga ke fusi hake kakai e whonua. Ka pau he tainu nau whai kata ia. Whai ngau e waafu mo e sing kota ta. Be whituna na tau whime ake e patseti. Wanga whai ngā maari e minista ka koe pare. I mei whake minista ka eke whatonu. Hai mea uhala he mea minista. Sea koe mea o kuhala, koe whakamo ui e ta whaketaha, kai tāmate i ta whaketaha. Malo sea. Koe whakauhinga pei ai. Ai o mea mai puku hala, koe pe poini uhinga hala ai minista. Koe whakauhinga pei ai. Io, i mea mai e no pere. Koe... Tika tolo o tangatapu. Ve minista talo e tupu panga tolu nima e aika. O ika mamana ka mata panga nima eksea. O aluha ke kone o au ki he. I he pesete nima e au to me kau tau tai loloto. Nei kai ke aha tainia e a o wanoa e ka petolu nima. O kukei i he hongofulu tupu be. Koe ika koni koe Malini. Stripe. Pangata havalu, Hai pika koe fresh ia. Koe ika koni koku mea mai kai pure ngā o frozen. Ai koe frozen ni, koe ke inga kono whehu ia pēa, pe koe hae no loa, pe au mai o ilo e kakai e whanua. Mea mai ange... Ai ko uhinga e sia kono whakanono. E toko ni e pure anga o whakaivia e kau tau matau koe ni. Wak, tisong, mea kuna whenga mai kai ke lava mo nau family. Pei kai. Sia koe mea koe whika aki mo se au hi ke tuku e ke whai ke mau e totongi totongu. Koe totongu na sa te nei ko ia pēna, sa pātou nima, koe hakulapua ka sa pātou nima. Ai koe ngai tau tai loloto. Ko me ko no mai pui anga ko foi ko ngai eta. Ko ko pe ngai market ke au ke ika iki ko ni ha pai. Ko watu e fa o se pui ni ka pa mo se ke. Ste tari ma fehui. Tari pa kene fehui. Pe ka pau te tari ate au io, dai o se haka he pranga o subsidy e lolo ki he kau tau tai. Kai pe ke fai me o tau tai, ko me ko mau e au ki ai. Ko ye ko o ate ngai. Pe fe ho fulu. O ate ngai toko ni tuko se au hi ke whai, koe kakai mahu inga. Tari mai whihui ko ni a toka tapalu. Kataki toi ki ai mange whihui toka tapalu, ne kei kei. Koia. Fupanga no kon koe na tau okei at koe patseti. Te mo whakaivia kau tau tai, misin waka, lolo, paka whainga mea no whimoi waka. Kai sa mahino e tau tau mahino e. Koe kau ate tari. Aia koe kapate mo sio ke peste au maua, koe menu uhinga koe ki ai. O kue ngahi waka e tahaua nana toto tai no loto. Mo sio ki he pesko ia. Waka iki. Aloki. Sio ki he landing bega nau tau tai. Lai ka hai tau tai whai e ua. Koe whai e hapai mua. Mo sio ki ai. Mai no e. Anga e ua o mai ai ika. Sea. O kora tau e ka pau pehe pa nau press release o tala ki kakai. O kai ko mautolo, ko fu mea ko fai ngofua whakamatala i whareni. Hau ke fai ngofua whakamatala. Ko kakai ko whanau mai kau tau matau. A whonga. Kakai ko whakawhata. O saiange hono ai he whareni ke whanau pe kakai he taurea mon mototonu. Ko ame ke press release o te whainga tā ia e kau whai ngongo he interview he ko kai ke nau fo he whonga ko ia. Sange pia mo whimea ke hen ka tau. Koe se, ai koe uhinga koe wakaiki, ai koe mea uhinga ke panga koe ni, ai koe na tau tānoa ke ai e tolu noa miliona koe ke whai mea whankino. To koni ke whainga peheni. Koe ngai tau taha lahi o kehe nau cost structure na tō me whankino. Kau tō tai iki. Nau tātane nai koe
Pese te fitu noa na to tai wa ve ki mo pa wa sinit lele. Kai pe ko nga ko ni pa ke to no miliona o ku kamata fe mi sa ba nga ai to no miliona ko nei me ke to ba le me ki no ko ni private sector. No ta mo exia pa me committee kakato i kamata mai na katu. Ai o fai ma o foto to tai min ngai me ko mo ngai me pe ke fe mai lo mo pange fa la ka. Ka ko me ko ki he no ki he ako ko si le ra to ngai no e ako e ngai me ka se e kamata ki september tai tu te fa ko ako si ako si wa se ako si tu ma te pe va i pa to mai pe pa mo nei ka pe fe ui nei mai a hi ko ha conditions ko pe ai malu i mo wala me pe ko nga pe ke ya fa nga mali ke private sector loan ko na ke me aki ko te ba fa pe va me ko pe ngai ko ngai ka me mi pa ki komit ka no spete ma pa ki o alki tu ko i pe ke mahino pe ko ilo e kakai e fo nga ko i pe ke tau fe mai no aki pe i hono nga ke me ko ni se pa ko ko i fa si pe se mo pe me na e valu ai o kai ki subsidize se pure anga ia pe ko ha fe nga aki mo fo no e ta ai i ka ko no mai me fisi ko ke ha pa nga ko tong e pure anga pe ko pa na pure anga ki holo ki ake o mai ki he ni o fa ta pa nga fo ko tamo e se pa mo ko ka to io o ku ka ke ha pa nga i hen se ka ki lave ke me ko ko tau to tai ko e lolo to fu si ko mo me ai pe ko tau ave ko i ka export and now contribution ko ai ka ko mai ke to tai ma nga ke fonwani he ta ko ke au pe se te tol a GDP ko la fonwan ko la ta hai o ke si a te to tai ko fai lolo to na fa ta hai me ka to tai na ton ke fa ha si o ki ai ko to kon ko fai mai America ngai fonua ko na me mi pa ko ni i to tai Pacific au na to ngai ka ta ko ni ko FFA ai ko fishing ke association ko ia ko ki palo mai to ngani o si ko hui ko ke la hei ka ko ia ko ke kamata ko ni na be ko ta alu ko ni fa la ta u va ka e la re vai ke na fa ka la mai e banko ia ka ko no to mau ingange ke ngau anga aki a fu kolo a goendo hui ai na pe fe uma pe ka si se me ngau ke ta o mai ko hi ke fa fanga ake fon wa se ka ko me ko mau inga ko ngai project ko na lere mai me no fo pe he to tai na mo mama no fo ia ka te ko me na mo pe ika tau pau ke tau te ta ke lolo to he ko hi ko fonga to tai ko mo to ko ni ko e ni ko no la na ko la to fa fanga fon wa te ko me ko mai no ai pau ke to ta ki loto ko hi ha ngai ka la ko ia la yang ko ke te tokoni ki hono whakaika e whanua. Pera ngā tai, a ngai wharekau ki ka o pēr mo e utako ki Maurice. Alo. Tia, kata pe koe ki hokan pe mea koe nea pare mea. Koe mo nia koe treaty, pa anga koe nei mai ki FFA ia o whikau akia mo i lahi koe o seni ai whanua. Koe mea ulahi ai pe pa anga o alki Papua, Solomone, Fish. E ulahi ange nau o seni a nā tolu i tongai. Tia, koe ke whātontona na tonga taptolu. O kui fe ia i he tripoti pes fi haia whakatara no mai ai. He ki lalo. A tunga e nau tae lau e ripoti o nau toku reactive pe. Ko whamaloa ke pare mea ne tari ai whehu i whekawak mo e tolu noa miliona. O kui kai asia he ripoti. Subsidi. Ko tokoni a tu sea. Ai mo e tau taranga ke ngari mama tau ata mai ke tau taranoa i. He mama ai isiu ko ni. Ai wa whaherereu ke hangeu whengatu a te pire ko ni ke o te isiu ke mama. E whai whaherereu mo. Kau kahanga ta aki hake e nau tila ka he ngahi. E nai mea mai e pare mea. E te nau sa ia i. E nai mea mai pare mea. O mea hiko ki lalo, whamore more. Ko ta putolu, whamore more. Whamore more pe i sa polisi e. Tuku peke tau whemea aki, whakarerei pe, pea ua te mohanga o tuku he whataha e whareni. Ko kore tiki pe ka moutolu. Ko os whahoka pe o ko whakalaala ke tau tea moutolu koe hui, ko moutolu koe kau whangalerei tahaya ai kakai o mai whareni. Tau totonu ke tau whakapapa i mea koe ia. Lahi mea totonu ke tau whi, hange koe lea. O koe ke hapnea ia heni ko ke tau whanongo. E tau hala ho lea. Na tau sipe tau tari e lao whikau mo tu whakaholo.
o totonu ke tau he mea ko ia ka ko ko mo mo pe sa polis ka ua ha mo fa fo tu tua to kuia tu pe ke ala wa te fa fo nga tolu mo fa yo fa tongia ka tau no pe mo fa mo re tari bai ko fa mo che ko mo mi sa polis ko ui ngape o ake ai nai o ake e mi sa to tai ai treaty ko ni FFA ko ui ngape ko ui ngai ya pe si ko ha ka ko follow up e me nai me ake mi sa malo se tape mo sea ke ke komi ka to ko me ko fu aki ai ni lahi ko I ka ma ngai potu tahi pe ko me ai na o hake ia na ka na to ki ate fata nga I mai na ma ko pe mai ripoti ai ma ho inga ko tau to ta te lolo to ke nga ke fu kolo ko ia pe ka nga tau fate fito ko ta ia nga me ko ai lahi ko to ko ni pa ko tu ko me fa sio ke potu nga we ke furi he fo ai police tai mini o e fa fala la pe I to tai mama ka toi wakai ke taha ki lota. Ko tui ko strategy o mausi o ki ai, ke kaha o pat ko tui ten lava tau ki tau tolu. Malo se. Se. Alo. Peke ki... Whiu whakausipe. Whiu whakausipe. Whiu kaka sea ki... Ka pau ka tātou tai, o whanongo mai, ke haki whakamatala I wawe ma te pare mea, o ku hau ke me fisi ai ka, o whewhe ne hau, whatau he pure anga, pe whatau hata, mo ave. Unga ki haka pe he kau tau tau yung mahino I foi system ko ni. Malo se. Malo. Sea ka boe feitona pe komit ka to ko ia. O ku o si ai pe fe mahino ke contract ai tau tai pe mo ka taha. Ka ku ta mai pe container ai me ko ia mai ki huafu. Ka ku toki mai ngai fui ka kato pe fo. Ka to fai he potunga o ia hono tu. Ka tu fai mo no fua mo no totongi, mo no tana ke totongi. Ai ko fo ko ngawe. O ko pe ke fa fonga Vai ni ke tako ki whakatau haki I ka kohi ke toko ni atu kohi ke mea. Malo. Ai ko unga e whehui, he na eke tonga tapitolo ane nai. Menta mai ko ki hame pure anga ia ngore ke. Ai ko whakatau he pure anga, o mai rewe ki hen. Soko, fui mea. Ke ilo pehe ka kai tautai. Mea mai ki tau pere bi wawa, whikolaki. Malo, tapo e whitona ekse, tapo e tapiti. Ke peo mai na kai we mea kwai e mea aki. Ka kou tokanga peo ia ki he miti tātou tai. Lawe e au ia o lahi pei kai ta. Lahi am to pei kai ta. Ka kou tui maharo ko ni whai whakatūtū whai he eit miti tātou tai ka kou pai e mea tau. Hono to e toko nia o e tau tai. O kai ka tau tai mamaha pe ka kou ukinga. Pau te aipo mo whai ngai kai a ku mamafa. Ko tūri horo e pālu I ono whai tau. Pea ku whewunga pia mo Amerika me ngai whanua ko ia, ngai tari te whai. Ko whewu I pea ko ia. Ko mahina ke te au ko ika, mono parapare mahe maha ke ti, o ko ika I ko si o ika, o ko blahi pia ika ia. Ko price koe, o whakatau a ke ika, he uhina, o mo ui lelei a kakai, he mau mea toko ni mei tahi. Kei ki mea mau I ngai ne. Kei ha tokanga e pure anga, kanga mea na mea kia tonga tapitolu, ai food poisoning, e uki ngā o mea tokoni o mai, pa iahane ue sia e kodua. Kono whao se ki whehui. Hane koe mea e tokoni pare mea ne whakamama lere a dina he ripoti. U asi he māketi e uki ngā o i mamafa o ika, o tai kau mitro me ni ai latau. Ai o whao pe whakataputa pe mwhituna sea me kama pili nisi huia koe hari. Peo te me whanki whakatupu koloa kehea. Ko whehui ke pure anga. Parapare maganu to whangai, peo tau o mai ai, a tau kau ngā a whanua kehe. Ke ne hanga o whakakakata whie mahu ai whanua. Ko whainga he pure anga hane sabea, ke siofi e whakafuafua koroa, o e anga e whakamaketi e tau ngā ue whakamaketi. Ko whai he tawhaki koe ne tangatu hau. Ai whanki I maketi whai matamoa na o slawa ke whai anō I e whanki tatongi. Ko lawa nei ke whakafuafua I me he tawhaki e potu ngā au e whakatau aki ai whakafuafua e koroa. Ka tau lawa I ki tau siofi e koroa e whanua mo hiki pehe ai price o uki ngā ika. Koe fui ka tatau pe. Ko re hau pe koe hari a ika kone pangai ko hulu panga fitnoa.
Ko me pe ke ai ko te ate mila fa ai. Ka ge pe mo mila. Ke na to ka mai pure anga ke anga e tau whakatau koroa whakalo te whanua. Iono toi siofi. E anga o e maui ngai price i whakapufua koroa. Ka te tau tuku pe he ai pe ke whaiteri ha pe whakalo te whanua he. Pe alue ni ai kai ko uno mo e alue pa ngai te au fu i ka pe e tolu. Ko tau mo e ka fu ufi mui asi halata. Fu ufi ta pa ngai te au. Utonu nei ke whakakaua e pure anga. Neongo kumi mo ui e tawa tai nai tonga. He me koroa mo e ni mo ue. Koe uhinga. He ko hai he lao e whakatupu koroa o e whi whakatau aki. Koe ki wanga whai e whihui koe ni pare mia. Ke si ue si ai ho tau kakai. Ai pupui wa whakamana wahake. E tau no whakaro to whonua. A koe solo wahanga ke pare ma koe ni. Koe price. Lahi pe tahia, lahi pe ikaia, mono whakamana wai, ai mea ngāue, ke tau tai lolotok, mo e tau tai mamaha, koe price pe. Ko taiminai ke siofi he pure anga, me ta whaake whakafufokoroa, ke tau lawa whakaparanisi, ke whiunga mo tau iwi, mo e tūnga paanga, ko lawa he pure anga o mo ui whakaloto whanua, tuko ke, e ngahi tokoni ke whakakakato, ai tau whakapaanga, kato e pure anga. O ki tōni pese mo e whiui maro. Sai, tau ki maro lo oi ko tau taimi, o kole pe hoi, mit pe tani ma pa tau whoki pai e. Talo, hoi. Tokon pare, iyo, bia pai, pore, wawau taon. Tap mai whetua na kisea, tap pia mo e, tap ni sim ho me pa fare sia koe tupe mutuani koe kawane he ripoti bu mauinga pa kune mai ngahi mea ki tau whakakau ki ai kai tau te fito mea mauinga ia mutuani koe lolotonga pe tau alu he tau tai mamaha ko mai e whakatonga i ki tau unu ki he tau tai loloto sia whakatonga he mutuani ngai polo kalama whakalakalaka e pure anga whakafau mahi potunga e tau tai ai tufa waka na maalo e tau e hongo fulu koni ko tau si tua mea ai tufa waka i he taimi ko tau pea ai e kono whakaiwi ai e kau tau tai mamaha o kumauinga ni sea he ku o ku tau i heni i he wharen pea ku tau whetu kuaki pea na aku ngari perengesi ke tau rea ki kakai kono inga tau fofonga. Au sea na hake ni e mau i ahi ko e vahenga tahano. A ikai ke ngawe i he kakai fonua. Anga hime ngawe u tau hanga tufa tu ka nau dolu. Ke nau whaka au ngai i he tau tai. Pea nau whaka au ngai ngai toko ni ko ya. Kua mena masi e motuan. Ko mea kou tau alama u mo tau sio ki ai mo tau malava e tau tai mama. Fefeke tau investi hono toi whakaivia, mono toi toka ngā iange, pe ko toi whai ngā fōu ngai taha. Ke whakalaka e tau tai mamaha ki mua pe tau toki a lato, ki he te evolo koe ke tau ilo i hango whakatapu. E lau koe e palo vea pe whakabilitane, au sangi te evolo koe tau ilo i, he te evolo kai ke tau ilo. Lotonga tau mai mawhai, ai mea ngāu e toi si iange ha whakamore ki ai, Peka ki tau mea ngau ya ki sea ko whakatatane ko watu ai lahi ko ngahi wakatou e whangi waka na e tu whao peke wahenga e motuari na ko awe waka e tolo. O kai peke usio hatai milahi o ase waka ko ni tahi ke na o tau tai. Na ki ahe ki haapai e ki whatongia ai ke wahenga foa. O se konferenisi e sea siriana ko whakautua i he wahenga foa, i he me aho e ono, teke u kai hamata ika. Angai koe whakatapu. Ai ku mahino mai ai e sea. O kai ke whie alo kaka ia tau tai. Ko tau unu koe ke tau tai loloto. E investi pure anga e paanga lahi. Te tau talano e ngahi long line na mo ngahi whakatau tai pe. O ku lau miliona. Ka tuke mea ia u tau malawa. Te mo whakasi isi iange, ha whakamore whakapaanga, koe hala whaunga,
Pa ko tu ka fatongia ne pureanga. Ko fatongia o ki tau tolu katoa. E ka fa fonga fare area. Ai ho ik me mi pa pureanga. Ka tau te fito ke kakai mo community. Ke nau tu wa ke tau fito ko ni aki. He tau fitu ko aki pa tau fitu waki he. Ka ku mea mai pe kakai fonua. O ka ke nau frahoko. A nau fatongia. Pa ku more ke mama na ngari perengesi. Ke pehe ke tau rea ke tingi nau tau tala no he mama mo oni. Ai mea to tonu tau fai ki hala fononga. Ele rei ki fonuani. Ko isiu ko e vahenga mama utahao no. O mutano mo to hei kalalahi. Kawai pe mo i katau mata u mau no fat mau toruia i he kaloa. Ko e paka. Ai ko mea ulahi taha e mau anga mo ui ko e vahenga i he taimilahi. Pea mea i pe ik paremia tokon paremia na ma fononga ki vava. Ai mau project lahi a mau toruia. Invest e mau pangalahi ai tokoni ke mau akainga mei muri. Au he lau kilu e mau whakapaanga no tanu ho mau hala ki ta. Kono inga ke ne whakaata kakai ke na wo o whangota. O kai ko hao e nia koe o tau tai mamah ke mau haika. Pe koe o tau tai loloto. Ka koe ta whaake e taha ke tau sio ki ai. Koe haa no lava ke whakaivia e whanki tau tai koe au lava he kaureka. Lava he fine i he kakai fe fine. O a o ai pe ke kakai tangaki. Ko poin ko o hake ko he minister mo ui ko poin maho inga ia. Ai fie mau ke tau mo ui le rei. O kai kai mo ui le rei au mau te hei ka da da. O ku mau i ngahi mea mo ui ke o sen. Se a o ko tu mau inga ka ikai ia nga tu e mo tuan. Te tau to tla no behen pe i tau ka hau he report e pun ngai tau tai. O kai mea u tau lava si o kia he ahon. Hange ko no frai via ko tau tai mama. Tau invest ai. Tau whakai ai o tau kakai, lere hangai polo kalama awareness, educating na tolu wako. Pea tuka inu kawatonga, whakasisi. He koe mea lahia, o kune hanga, o to'o lahia te taimi ko e kakai. Mai o kune mea ilere pe minister mo, wina e sa vea e WHO na e whakahoko mai. Pea mahino koe lahi tahe palopane mai ke mo ui, koe tonga mo ui, o kawai, koe mo tuanu o kumama kawatonga. Ka te tātala noa pe i he mooni o mea ko totonu ke tau whakahoko. Pako iai sea o ko whapapalahi ka koe ahonia o tau whetu waki. I hei ka o mai me muri. Ka koe mea o tau osisio kia te tau malava pa tau nofo pe muai. Ka koe mea te pūhen. O koe ko tau whatongia pe o tau tolu. O i he wharen. Koe whatongia koe kongalahi pe malava o sia tau mua koe ia. O nau mea mai o whanonga mahere tio, nau taha mea mai pe mo nau ngai koro. Koe tau lama mō polaisi ka kai whanua ke tau tuu whakata. Pe talange e ha whainga whaunga, oa te tau whoi. Kou tui, koe mea e malava ke tau au sia ai, ai tau mua koe ne u tau whemea aki ke aho. Ni koe anga pe sea e, oa pe whakau koe ia, he kou tui pe au tau malava pe tau tolu. Koe toi pe nia ke whakatontonu, ai mea utotonu ke tau fōu ai, te whalo mo ngahi afo totonu, pe tau kau kātoa ki ai whonuani mālosea. Malosea, ka o atu e tāri koe ni he. Ie whehui koe ni ai, wawau taha no, mōne ni whamatala whaweki, ko hingana o atu e koe te pire koe ni i he anko tolotonga tu e skuini a tau mata o koe e wakaiki. Ai koe ne pehefu koe na tufa. Mon be na pilote na tufa kana na to o mai e mea ke ave ke he koe tufa ia o kukai ke ne whaka ai. E ko tufa to e mea. Ako tango atu e koe ko horno whatongia pa ku tokanga lewa ki ai. Pa koe uhinga whuke koe tau ai pangon uhinga mistapanga aga tupe. E lawa e whanki kautou tai o no nau ki waka. Ai nau ki whaama pe koe ulola awai pe koe la pila. Ai nau ki mea ki he fingota mo mea pehe. Palava lewa o whakatau atu. Ka koe ne tuke tai mini ko hinga whukia o e fui seniti koe nu awe koe ki he panke. Pui koe mea koe ne tangia kakai. Ko whahinga paanga o maa na totongi ai koe interest. Ai koe ia ene o whingai koe ke whakakaka. Ko hono whaasisea koe nei whihui mai a tonga hapai taha tolu. Whingaki mo e tufa o mea ngāwi ke wakaiki iyo. Ko koe projeka nusila pe mo tongani ki he safety.
ai ko safety ka fangi wa kai ki na o atu ke pi kon ni mo nga hi nga we pe ke fa ho ko ke e na nga we ai ku fa to nga ia sotia pe mo marini ko to nga mo ke fa ho ko ke e fa to ngia malo se e mai ora pa alo se tap mo hoi ko mika ka to se fo malo ke pura nga se o me report ko ni se ko me pe ya ku to kan ya mo tuan ka fa to nga ipe ko ikai ko ka it's not a matter of life and death ko ka me ne de kai ka ta pa mat kai ko ika pe ya wange pe ko le ya ko mo tua ko ba ni ko algo i really ma fa na ko ne ko gi ni sila how kai KFC how vai pe ale mo tua ko ne fogi mai pe ka me ala to ta ko mo a pe ya pa pe a me ko ni se ai ko me ko ke to ka nga i se ri ika ko ni o kai ko ika mo totongi ko hai e fa mo mu a he pure anga ko no kakai ko kakai ko me muri fo ka si su se ko he tau mata ko ka wa ko kai ko ke ma ko ha me ase ya te e ki mo tata de loloto na ke na lue lalo ke loloto na ya vaka na wala ke loloto pa pe se aku tal mo nu atu ki pure anga ko ni se la mo e te mai hoko me fa tawika o fa pe ki o sve ki ne fai fo ki ai ma fa na e me ake na isia ka ne ga hire ai na ngawe aki o kai ki ta wi mo fa le ka ne fa ngo ki fa fai tu ne fai tu na au i kai pa ko le pe au ke to wa no i ma do mi sta policy ko vale mo fa se se le ka ko fa bui ta na u che ki ko lao e fili u kai ki te o fu ki te fili o pa o gua me o fiala mo te fakau a ko le big egg mista au ai le pe ta fakau ai tu ko nga we ke nga hire ko ni hange fare ni han nai kalapu fai tau la u me ala me pe ko le pe se a pa ko ye fa me pa tam te ya de le ko ya pe ko ki to ki ase militi na kai la vale mo fa se le ata e ka me mi pa ni ki ha ka me mi pa malo se Sai. Me sa polisi. Se. O kuongo hala ga o no faria ko. Ka ko fi maria pe ke to he ko o inga akuia ke fehuia. Ai me go na fehui. O kai ke o hinga lele. He ko no inga he ko fu ko pare mia ko minista to tai wai ne pot ngawe ke fakau o o mai i ka tai fe unga o ka ju lava o amanaki e lava kai ke ka ko fa mo ka pa ula ve ai aka hai pa ulo to le ba ke to e sia kai ko e me pe sa polisi ko lawa i ki e fa ka motu ka pa o ke ita o te fai tu ni ko ke finangal ki ai e tai buo ke tu tamake o malanga ya ku to mai rewa ai fai fore ai a ko ya o ku kai fe unga me fare i kini pepe ngai re te pe mai e fa fonga ko le ta hai o mawo o mai mai fonua ke e se ko ta ke pe foki na ke ko muri ko ka wa ko pe tongan se o por favor more o por favor more ta ki a ko se tuna o ka ko kai ko hanga ko uhinga pe ko fehu I in itself o hange tu kai ke makatunga le uhinga ko pe ko uhinga te ko me ko uhinga ko ki o te fa va ke tu tamaki he te ke o mi ai ngai le pe ka ko pe to o I ai to e me tau miniti ngai le pe ka ta ko patu io me mai wa utaono se ta mo e feitun ta mo e tam insi ka mai ho ko mit ka ka to ekse I report go ni la ya pite ngai ta fa ke o kulave ki ai hange ko SMA
e tia ko manatu pe akuia i ngā i tau mai koe. Koe ula ke SMA i wawau, ko waka. Nei pōpō. Kia e motu ati paku. Ilo e motu mo i kakai o e motu honolele i ngai ahoni. Pea, ia ngai ngā au e keke. Pea koe SMA au waka. Koe wike whee atu, nai tuk whai hoku. Nai tau tea ia e whamau polisi i wawau. Tak tā whetupu ka uku e eria tapu. Maui ngai e ke lawa whatoanga e ngai whatongia koe iasia. Ka koe lahi koe ai mohu ai eria moe ngahi eria taftafa aki o maui ngai i e kaha o koe o e hoko atu o e mou i koe motu. Pea ku tuku aki mai ai whama koe a koe ika koe aquaculture i he koe mea kou kore a uia e ki paremia koe whounga ke ki whaingo fua ange ke kakai o e whonua ke mawa naurai seni. Mai e foi ata e foi whakata e o hange koe whakata here uhila koe taim koe whakaofo ofo. Koe taim ko hae whaiwa ke hei. Koe ai ki kore whama mō hunu. Mimi mahi nai ne ono. Ai ia. Tā mai ke ku mai moe mape e lawa nai he motu a koe. Me motu. O ai o ku kolo i mai ne mape ke o mai he ne kore. Kai lawa ia. Pai o whai ngata. O mahu i ngai ai whonga koe whakahoko aki. O ai whakaari mai ai whakaofo o wha. Pea osko ia, pea whawhai ngata ia ai whonga. Whianga ia. Ai koe mea e o kutui kai koe ai motuani stea. Ke whakawhai ngofua i ange. Ai u whonga ngā aue. Ke whakahoko ake ngahi whakaukau. E u whakaukau lere. E tautui kotoa. Ka pau e lahi, tau pehe wha maika. Ka lahi ika, e maa no mahu inga. E kai to he la ia ke o mai, o koutui pea ia. E taimu hu mai a e ika koe mei fisi. Sea, os toko ni e pure anga ai koutou tai. Ka kukei nofo pe mahu inga i olunga. Mahu inga, ke toko ni mo kakai. Koia e sea koutui. Maro e toko ni ka koe whaunga ko whahoko aki ke toi whalere i ane. Maro o vita. Whātou ka pōpou, koe kuroto ke tari ai ripoti tau tai. Whatau e tau whapanga wanoa watolu wanoa whaa kwa haloto ke hiki nima. Kia kia tito whakari bloka sa songareni vai tai one, se venindo moa viva sataka, more nuku sami vai bulu. Lem ladu ek mista nga whalutwhanua, ek mista mo ui, ek mista tak mamata me lao, ek mista nakpanghumai, ek mista ki muri mo kautai ne fio, ek paremia, ek tokon paremia, ek mista ko, ek mista whanawaki, ik mista polisi, ik mista ngowe, ik no pretu hangana, ik no pretu afitu, ik no pere fohe, ik no pretu pagano, ik no pere vaya. Loto kia toko uful mafa. Koe ke loto ke whame whakatatau i nima. Kuika whakalo toke he ikse. Maro, o wiki. Tau whoki ke tau ripoti
whamatau whatau official e atita senyale wa tol wa fa e toka ke e no verificau au hapai ka ko se fareria e me mai Tape fetuna se kom ka tope fo ki hot min pa komiti ka ta ke fa hoko ato e reporti fa matal fa ta o office atita senyale ki wafi wa tol wafi wa fa Papa haki pe tataki reporti ki pesifika hoa I he taua wafi wa tol ke wafi wa fa na fa hoko e ofisi ko ni atita senyare atita te au anima ai a ko e ngai atita ki he upot nga fa pule anga e fitu whakagato e ngahi reporti pa mai I loto ai audit opinion e tol wha pe foki ke ngahi certificate e wha fitu pa mo ngahi whotu e wha ngea fitu no. I he specific nima o kape ai whotunga koe ni ai office kane atita senyare ai tataki pe he atita senyare kai report mai ke sea po me whare area pe o kai wa aua I he pot ngau koe ni ai koe corporate pa me operation koe corporate o malu pe koe ni atita senyare u whangawe I ai toko walu pe I he wa koe ni operation o kia I ai atita koe CV wha atita pe foki ki he ngawe whapaanga pe foki he ola o he ngā wepa me whai pau ki he lau pe koe compliance. Koe waa koe ni ki he performance audit pe koe CV wha atita ai ola o kui ai ai tarekita pure pe koe ia o ku leo leo koe lakang koe ni atita senyale au ni koe hiko o si retire ai atita senyale. Koe tunga ko ke koe ne wha koe uhi ke pe ngahi tono no wha mea ngāue u nau toko si I he taimi koe ni wafi wa toki wa whaana nau toko tolu pe ka wa mai ki he tau ni ko tānaki mai toko ua ai toko nima ni koe ni he wha koe ia. He pesifika o no ka ai koe tōlahi wharufua koe ni office koe atita senyare nau toko tolu wha. Koe pingi whatonga I he komit kakato koe ulakanga koe ni ata pe veikeni o I he toko ua ua. Pe wa mai ki he wafi wani makolo hifo mi ai o tahiwa. Okay, lahi pe u poso ku o ata I he office koe ne atita senyare. Pe ngahi pore koe na whiangai mo ia o tatau pe me he tau e tau na eneo si reporti mai ki he tau koe kohiri. Pe ku hape he pesifika fitu. Ai koe ni ihi koe ni o ko nau malolo pe hiki atu me he office koe ni. O ku hamahina mai pe me heni koe hika toko ono koe ni ko nau mama o me he office. Toho nima I he toko ono whalukfua koe hiki atu ki Nusira pa mo Asteria. Ai ku hape heni ai toko lahi ni koe ni ku mama te tare niti ki toko reanga. Ko hui koe ngai whangamari koe ni ku mau koe ai u ki mau tongani. Ta te whito ki he office koe ni atita senyare. O hokat pe hono whalakalaka hono a koe I kau ngau koe ni. Ke ai e senior officer taha ko tonga whahoko ne pokama ngau ki he CPA professional qualification. Ai koe CPA koe laka qualification koe ni I Asteria. Pa mo toko ono ma kehe kau ngau e junior ai ku o tonga whahoko pe mo whakakato e nau ako I he university koe USP. Koe wharukufua koe ni ai whamore whamatara whapaanga koe ni ai potngau koe ni atita senyare na e estimati ke whamore ua miliona, ua pointaha ono miliona I he tau whapaanga wafi wa tonke ua wha. Kana e whakahoko pe o whamore taha poinwhalo. Ai ko tono no koe ni whaikeke koe ni paanga na ki whamore o whamatala he ripoti koe uhi koe no koe ni kau ngau e koe ni whangau e. Ai koe lahi pe tono no I he toko si koe ni kau ngau e koe ni ku
nei whakapaanga I he patseti koe nei pasi. I e pesi whika wālu, o ko hai ai ola mai whai ki iki a ngāu koe ko lava he pot ngāwe, wafi wa toki wa wha. Au ka mata pe me he wha koe ki ngahi ripoti ki he whare alea ngahi tokoni ke he. Ai koe tāketi koe atita seniare ke whahoko e nau ripoti ono, pa koe ola to tonu koe nei whahoko koe ripoti ono. Ai whawhi maari e pe ngāwi koe ai ngāwe nei whahoko I he wha uluaki, ai ko harpe he te pire, koe ngahi ngāwe tokon ke he na e tāketi ki he ua, pa nei whahoko e ua, koe ngahi ngāwe ko popo ke po kāma whalagaraka wha profesionare, na e whakaamua atita seniare whahoko ai pokama e ono kana e whalaka I ai o fitu. Koe ni kolonga ngauhi whika ua siwi whakaatita ngāwe ngahi ngāwe whakapaanga o ku kamata ke hai ai tono no koe ni ngāwe koe ngahi uhinga ke kehepe. Ai koe ni poti koe ni aula atita ke kaupure nei tāketi ke ua ka koe ora to tonu nei tātaha pe. Koe ngahi tala whakaukawa e atita I he whamatala whapaanga nei tāketi ki tā whitu ka nei whahoko pe tā wha. Pa koe whakai koe me tāli ngahi whamatala paanga ko osi atita I mawahe nei whaamua atita e ono ka ku tolu pe. Koe koro ngauhi whika tolu, ai koe siwi whaka atita e ola mai ngahi wakai ai ola o e whahoko whatongia. Koe ngahi ripot koe atita ki he ola o e kaupure, nei tāketi ke whahoko e ripot e ua ka koe tahape nei lava. Tā mo e wakai koe ni ola koe whahoko whatongia ai MDAs, me koe Ministries, Department, mo Agency e pore anga, nei tāketi ke whaka nei ki ke lava whahoko hafo I ola e taha. Ai ko ngai uhinga koe ki he tono no koe ni whai kiki fo pe I lalo I he pesta tau pe. Ai a koe ngai uhinga lahi ki ko ha uhinga ko ha kovia ai ofiska atita seniare. Me me koe lahi koe tono no ai tānaki mai ngai whamatala whakatau, whapaanga ki he atita me he ngahi business e ni ihi. Pe pefo ki he tono no hono o mai kei taimi ai ngahi ripoti. Ai au ku tatau pe eni, koe matunga tatau pe eni ku ha mahino mai he toinga koe ai u ripoti kou no no o toke he kehe koe tāke timi he o lato tonu. Sea koe, a koe me whaosi pe ke whakakato aki ai ripoti koe me atita seniale o ku hape he pesifika hiva. Ai koe te pile wha o ku nehanga o hulu I tonu mai mo mahino ai hono wahe koe ni paanga koku whaiwea ai ke ngau koe ni atita seniale. Ai me me koe pese te ua ku awe ki he ngau e koe wha ofisi. O me me hoa tatau pepe moe whikanima ai koe paanga koku ngau ngau ki he komit sosiale me kau ngau e pese te ua whawaris ki he paanga wha manu. Koe lahi koe ni whakamori koe patse tiu ku to'o ia I he chargeable pe koe whahoko koe whatongia whaatita pe koe nau ngahi mini tiu ku I he whamau inga taha poin taha fitu miliona. Pa koe tonga koe ni e na patse tiu o ku awe ki he malo lo pe whoki ki he staff development ni ai ko no whakaakoi pe koe professional development koe ni kau ngawe ke hiki a ke tūnga koe nau ngawe aina swamatalat ki mua. Koe atita seniale reo ni ku I he pe ka pau te anga I whiru I o I ki whahoko ki ripoti koe ni ai ofisi atita seniale ki ta uafe wa tolu a whaka pa whema. Maro se. Oi Paremia, pea mai. Maro se. Koe te ukamata be mo me poini koe ni sea. Na wakai fuki he nau palani koe ni whakatau. Koe isu kone atita na tau tala noa lahi ki ai e tau. Tau koe ku osi.
Ki hono iwi ngā ue, pe mo mea kouta whaamu ke o mai. Pana e iai e whaamu ke hā mai ne palani. Ko e ngahi foi a tita e fiha. I he nau koloa ngāo hi, e whai i he foi tau whapangu. Tau mai no whoku kai ke lama o tuhu i pau mai, ko uhinga ko e mea kono ko e mea ki ai, ko e whakakau ngā ue tōsi. Ko mea pēnā o hake pēha tita seneare he tau kōsi. Nei awe whuki komipanga ke lava mai kia whamatala e tuon kōku ai. Pana e pehe e whale alea ke whakaivia ia he tau whapanga koeni. Ke ange e iwi ke lahi ange. Ka koe ne tari whuki konu hā mai koe e he whamatala. Ai koe pēs whahapa mo pēsi ono. A tuonga koe kau ngāo. Ku kai ke iai a toko ua ia. Ai koe me vai ua maari e kau ngāo tō kere mau. Koe ke nau iai nau tō ke whai ngāo koe. Paka nau toi hā mai pehe ripoti. Koe toko ono nau lavat na tō ki Nusila. Ko hi ku mau nau ngai whakailonga o nau tōpa koe ngai whainga maari e ako i eke oke. Ko mea koko tokanga ki ai sea o ku peheni. Ko toko si koe nau kau ngā ue pia toi tuai ange ai takai koe ai āti tā ke whakakakato mai ngā hiri pōte. Ai ko mea koko si ke ai koe ni. Nai pehe āti tā seneari ni whakamatala. Ko hiko noivi ngā ue u whakangata. Ai ko reina ni ngā aki. E toki hao atu e ki he potu ngā ue koe ia. O si mātuku e tau ia. O si. Ka toki alate o whakama opo kua lava e mea ai. Ko se nau lele atu he tau ni ko whaifatongia i lakanga koe ni. Na maukamata ake mea koe ni ki whamapopo mange ngahi potu ngā ue. Ai ngahi mea na tu whihala kia pia moe. Ngahi lao ta te whito ke mea whapanga. Sea, koe ngahi potu ngā ue na tu pehe ia. Koe haho no hinga. Tua ia tu e ati ta seneare ke whai hono whatongia ke whakamaopo. Ai koe hoha asea, ka paurewa e kai ke anga no iwi wheuga no e pa ku whakangata pehe ai peia. Pa koe mea pehe te tau iai ta turia sea. Toki mai he ati tai e ripoti o e tau koia ko whola o se tau e tahai a tau e ua ke tau sio ki ai ki heola. Pa koe whenga koe e whai whakatontonu tō muia. Kua hapangai ku mole. Kua hapangai na whakamore kai whaitutu ni hala. Alu moia. Kua hapangai na mole ko ia kua whaikaka o si moia. I he tuai ai ātita seneare mo ni kau ngau eke. Koe ka whauia na tō. Ko whaui pēia o e tau wanga e tau whakotūtū whakangāue. E koe mea ni ko whanonga e koe nau o leiange wahinga. O koe wahinga e koe o e ki tua. Ki ngahi poa te o ngā ue. Pa koe tūku ngā le vai, e toi pēne ki kau ngā ue koe ni hahe li pōti ke whakahoko aki ho nau whatongia. Ai koe ke toi lava mo mea e koe nisea. O atape fo ke ati taia ke wakai atu pe ngari, o ku lahi a whehala ke ha potu ngā ue, te nau alu kia. Ai ko special audit, mo ati tai pe ia nau tau pe nau si. Ta tau pe mo ompat meni, pe mo anti-corruption commissioner, koe nau si tu pe kua hamea ngari o nau wau kia. Ko kai ki toi mau he ati ta seneare ia, a iwi koe ni ko hi, koe whakaivia ko oange koe kia. Se koe i whawa, e tonga bare mea. Te mea koe. I whawa atme. Iyo. Se ko tokanga pēa ki he mea koe ni mea ki he tonga bare mea. Pako mā tuku ai tau ea koe ki ni lawa he potu ngā ue koe ni whaha ngā ue. Pa koe ni revere wā ia. Koe ka mea koe tokanga kei koe mahino pē e tōno ono e tōlahe kau ngā ue. Ka koe re kōti kou tauhi koe i he potu ngā ue koe ni, u mga tuu ngai a hono āti tai, o i ngā ue pia mue paanga. Koe ke pau ke nau tō mue ki nau tō ki ai pia whai ngā ue koe ni tai whalao, ka mga tuu ngai haka ke tue lawa ke whakahoko. E kei lawa pe o whai e whakailo, i he tuu ngā koe ni, nā ngā ue aki ai pāanga, aki ai i kai ki ngā ke whonga te tau, ngā mui whonga whakalao,
Kai pe foki i he tonu ko ia anu ati ta e ma na ia no. Ka toko be o fai tu. Maro se. Malo se ai ko ho ha ko a ko po ko tu ta ho ha pe he pe. Ki o tau fatongia ko ni ko ke malu i lele e tu ha wa kakai me no ta palasia. Na to go sen se mau hanga tari he kabineti a fraud policy pe ko ngai tu ko ke fai ka he nga fa puya. Pana tari ko ani ka se te ko me pa o hanga pe he tu ko o tu hu i pau mai ai fa hinga fai ka e fai pa ko stama pe tu ni o lava fa ilo he lau hia. Ka problema o kulolo e takaia ai atita senari pa ko fa ba la ka atita senari ko malolo atita senari ko ne tok osi. A se fita tangi ko tui ko ta o tolmo full tupu ene nofo ko nga ko ni. Tami na mau ke fio mai ke nga pu nga val mo fu mo fu. Me a ko hau a nga report. Ai more e pa anga ko to he fa hinga ko nga me a ke nga hoko nga potunga. Ka koeni ko hau e potunga a tita o tu he tu unga. Yo pe e pe ko tau whakawhehu ia. Ka kutu he tu unga ko hono i vipe ko foi waha ko tai mea huai papare ma konta tano kia. Ai ko mau lava yo tari e fraud policy pe ko lava ke fai kaka ke ta ofi pe ta ofi. Ka ko hai e ke i mata aki hen ko whakatapu. Hono si ofi e ni mamo e whakakau ke ala ki he mea koe ke tonu ke ala ki ai. Kai ke lava ia sea. Ke paleri pea e si o hifo ki he loto mo e whakakau mo ni ma. Ke ta ofi. Ko e mea ia na e tō mai ho tau tala me he wholofola e ne afio mo whai to tonu. Ko whai kāpasa o taha pe ko ia pe. Ko e tau unu po tu laini, tu taha laini taha pe ke whai mea pe ko e ko whai to tonu. Ko e lewe vai e mea. E whiunga pe to uawhi hei koe ka wati tā. Whiunga pe nau kakai. Ka ko hiko tuunga ko ku tau iai he aho ni. Ko kai ke tau kei mata aki hange koe whakatapu. Ko e tau kei mata aki. Ai mea ku whai hono tā palasia. O e ngāwe a pueanga ma mue pāanga ku mai ke whai aki. Se ka pate te mea hifo ki he pēsi hono tolu he palakalafi hongo fulu. O ko whamalo ki he ngāwe ko ia Public Accounts Committee e whalea lea ngā tita seneare. Hono ui mai ngāhi potu ngāwe ke nau mai ke whaiha nau lau ke mea mahoin koin ko PFMA. Public Finance Management System ko atonga ni. He kui ua hono mahu inga he koe mea ia u whai aki ai tariui ki hono ngāwe aki o e paanga pia tariui a hono ngā ki o whata tau ki he ngai tefto i mea whakamamani lahi ke whai ake. Pa ko whamaro ke ngai kono no ui ngai potu ngai nao ma tala loto. Ko e hai mea ki whalelei e tau sistemi. Ka ko hono lelei sea i he taimko tau ngāwe ke whakalelei o ku hā atu ki he tau ngahi hoa ngāwe o ku tau whai e ngāwe ke whumea mahu inga ko e tau tariui ki pāanga o ngai ke ngāwe ke kakai. He kui ko ke ngata pia he tau patseti, kau tui ai pa mo tokoni me muri ko paanga tuku hau pe moi. Ka ko hike malu fe unga ai paanga ko umai whai ke tau ngāwe, nai mahu inga i ke ui he Public Accounts Committee ai whalea lea ke nau. Pa ko tui sea ko whakaampe sea o kau ho palani, hano whakani foi. O e komiti ko ni mo e komiti lao pa mo e komiti ko ni anti-corruption ai whalea lea. Ke ne langa taaki mai hangahi le kooti, ui hakakai, pia tala ke whai hawhatongia, ko hi ko whalelea ke whai ki ai tariui. O whamau ke pehesea, ange hama whai ia ke Public Accounts Committee ki na wong. Ko whatataan sea. Ka male mosio i he pesi walu. O kue tala no ai atita, ai pesi walu. O kuia e tala noai ai atita ki he tōmui e ne o atu te ki taha hake pe kalake. Tui kote e? Ki whamre more pe tōn pare mea. Ui pe o tau taimi e.
a po po pe porque te me mai peo malanga pe que pahia po se mari Malose. Iyo. Kau diri o kare Mana bona mari hoi. Koe ki he ek mi sta whewhatawa ki koe oku iai ai mawhai ki he lolo. Report mai ki he mena tokange hoi ki pompoki. Tap ki whituna i sea, tap ki tama prinis klani, pa pe ki hoi memi pe whare rea tong. Koe whamalo te whenga maari, atu pe mo ke wata report pe mi pot ngawe ki ngahi mea e tokanga mai ke hoi ki memi pa. Koe whare tau whito ki hoi ki memi pa e whawhonga kakai pe mi wawa, pe fuki hapai. Sea ko raki pe te whakalawet ki mea e tokanga ke e whawhonga wawa tahani ma whika aki pe mo wawa u. Koe tū lolo tō ngā koe ki hapalpare mai e taha ki he lolo koe ia ngā ake he kakai whanua. Koe palpare ma i he lolo koe ia ngā ake i he Tonga Power Limited ki hono whakalele koe uhila. Ngai pe koe mea e whaituna pe mo koe me miwa whare koe pe whoke area pau i he waha o e Tonga Power pe mo e kautaha lolo koe koe total. Ko nau tolu ia nau hanga supply e lolo koe ki wawau. Pe whatatau ki he whamatala pe me iskeri toai, pe me he tōtolo koe pūre ia. Koe tū koe stoka lolo tonga e malawa pe e he lolo e tiso lolo tonga o lele me he ahone wau ke tokonaki. Ke tokonaki koe ni o whakalere ake uhila koa wawau. Pe ku whairewa e talanoa wau fi pe mo Paula, tauwha pe me he kautaha koe Pacific Energy, ke sio na lava ki mua he wakahoko, ka pau e ngari whainga maari e pepa mo stoka ko ia e kautaha lolo ko ia e Pacific Energy, te nau whenga au aki whaawhi pe mo e kautaha tōtolo, ke to e tokoni pe ki he lolo ia no wharere ko uhila. E taimita tauna oku mlotonga ngau e kautaha lolo ko ne tōtolo ke chata e MV o tonga wha. Na te fo ke fola watu o tua ngau whae ne fola o ngā maheni. Ka ne kanseri ko ngā palpare mahe tu koe ea. Ka whae whakaukau, ka whae pe whae ngā maari e tu ea ke kahau, e chata lewa he kautaha lolo, totolo energy sa MV o tua ngau wha. Ke talau hanga tonu pe mehen ki wawa o whakalahi e nau lolo ko ia ki whakarere na uhila. Koe isio koni hapai, hena toka mai kei whawhonga pai tātolu, io, mōni au pito pe, koe isio nena e o hake ia, pia mei he, ki nau tolu koe o nau whakalere, e polokalama koe mamata tofua a, sea, koe tau whai whanonga thokeni, he whataimi mamata tofua a. Pia mōni au pito pe, ku whainga tāmake au pito hapai e lolo e lolo tongan. Koe ki pausa pe koe ni pangai, kau sisi a pito pe ki toi ngā lolo o ku toi ai. Koe whahoko mai pe ko MV Keresi, o ku whafufua e mawahe e whiawhini. Pea moe rita lolo e tahaman, ki e pausa koe e toko taha ko tari ka venga. Koe ngahi pausa ke he na nau whetutaki pe mo nau toki he Keresi, ka e palpare maa ko si whonu e kā ko koe kau tā waka Keresi. E toki whakafola watu na toluia i he e na uta lolo i he MV o tuanga o wha e taimi whenga maari e tū koe ea. Hange pe koe mea i whituna sea pe mo e hoi me mipa whare, koe tahe ngai palpare ma whekuki pe mo kakai e tolu i tupi o tuhapai, koe whokea han ha stoka anga lolo ai ki hange ko wawau. Ka koe mea si olahe pito kia e pot ngā uepa pe ke i pare mea pa me puranga aho e ta una kun ke kahau na whai nge pe kulawa solo ka pare magoni ke ai hatu anga lolo wa wa ke hange ko aha pai ke hange ko wa pea talo pe me waka lolo ki ai e ku mafu concern apito ke safety ono ave ai ti solo pe me pensini e ngahi waka uta pase se nga pe ko malo ha ka kai fono ko ki report pe ke fituna se whakatau ke firmau na Pega mai ke mo tuari se fa malo te mo fe mare. Se ore ki fa ngari. Tapo mo fe tu na se tapo mo fa le king.
E tia koe ko mahino mai mea ko mea kia i Minister Trade. Ka koe ko kore pe ako ki he pare mia. Kene tokoni mai ki he whaingata a koe ni o ko whakahoko na lava o tari he otuanga o wha. Ai kore koe ni ke awea i ki o ta koe ni. Ke ka inga hoko honge au pito pe ia. Ai a koe pensini ko osi. Koe ti solo hange pe koe mena ulawi kei koe ki rita pe ni maafi o toe. Ai a koe kore ia ksea ki he pare mia. Whatatau ki he fie maua e ka inga. Ka te utoki lere pe ki ai mo tohi o awi ki ai. Malo sia. Sia, ki whawa mo tamo e sia. Tamo e tama prinisi ka maa e pare mea mo e o ik me pa e whalen. Sia ko ku fie mau pe a kuia koe lau koe ni ke chata. Ai otua o wha ki whawau ki e whalaiti po koe toko naki. Kuiaha e iai ha tokoni ai pureanga ka lawa whahoko whakakwau koe ia. Maro sea. Me mai pali mea. Sia tapu vituna pe ke tampis ka ni pe ke hoi ki fare. Sia e fai e to kang mawa ke lava mea ko ni sia. Ai tu hen pe mo ni sta ko ni ke ma ngau ki ai. Ko pau ke lava. Malo. Malo sia. Sia. Malo sia e mau whenga maari e. Koe kore, ka pau waha kaunga ke pure anga. Koe mea ke awhia i hapai o tuku e nau lolo. He koe mea e koe otu e ko alu toko taha. Koe kore ia pare mia. Malo. Koe sia tapu vituna pe ke hoi ki e fare da koe kau whatahe pe mo hapai e ku. Mo maha hapai pa toki au ki wawa. Koe anga lere wakase. Malo. Hapai tātou, kiki o mantui pena e whahoko atu he minister, ka ko mauni ripoti, ko e MV Keresi o ko amanake mawahe atu he whiawhini mo rita e tā mano ki hapai. Sia ka pau koe mea i koe aku, mea i ke pau sa heki ke lama ki tā mano koe nā o whakakakai ko toa hapai. Ka koe kore ia ki he whituna. Ke kau e ue pausa i fua koe pausa lahi taha ia. Koe ai koe Keresi he whiawhini, peo amanake iai peo mo uta e taha e otoanga o wha. Malo. Ko kiki whapapau e taimi otoanga o wha. Koe e minister. Koe sia, ti pen me he tue e ase. Malo. Ai koe otoanga o wha ku whangongo mai ki ai a wawau. Koe uhi ko Pacific Energy o kei toe nau ti solo mo nau benzini ka o kei whapapau i pe whainga maari ke tonga pāua pe kai. Ko hi contract nau toi ke totono. Ko ni potina o mai mi he potinga oe ka o tiki ke diri whakatonga. Mā tau ki tuwha ka katoa te pom pom. Me mai tō tato. Ora se, tau e whitun. Ko kore ke hūwhanga e whatapu. Whaki, ko me we whai toang ke se ko ka pika matiu te hui ke hako mai. O toi tau ripote me ni manoa he tai ni ke whahasio ki ai. Pa te tanak mai ke o pai whahu mai he ka whawhonga na o ripote ko ni taha whitu. Ko ngā ki mua o se whare a rea. Ai tau tā noa ke he ono noa ke whitu noa. Ko whia ilo pia sea pe ko tau whi mau ke tau lere ke osi. Ai ka toa uri pot ko ni pe o pau pe o ke ai pe ha whakau kau e whituna ke tau lere po uri ai. Ko ngā pe ke mau mateu teu o pa ia ha taim pe he o pau ko aluen ko e ripoti me mini te tau noa ke whoi ripoti. Tau tā noa tau toria ton ke lere ke hongo fulu e po ko toa pe o lere atu. Ka mo i wheu iwa pe sea ka tak pe koe Fia ilo pe whai ai tari whehui he tua pure lulu ko niko e tua pure lulu hoko hange ko ia o tau whaanga mahin ke. Alo se. Whehui koe ki he tari whehui ke tō pure lulu ko e ni.
ko hi ko ospe mai na nia ia ko ai ko to pro fa o se mai na ko ka ki pa mai lahi ko ngau ko ko mi ka to ko lahi uri poti ko ni ko to mai mi ta ko si ka te tu wat pe ki o fa fonga pe ha ho mo fe mau ke te ave lahi u mea ko ni ko mea fuolo no os ka mo ke fe ta ngai pe ka ko mo foto mai mo to ka pa mo fe le po uri ka ta le po uri ka pa mo fe mari pe he pe se ko ke lo a pe ya ko fa ha ye le nga se he ha ripoti ko ni e mea ko fe mai ma to lo ko pe na fe mai na to ka ko ke lo a pe ko na fa se ba be be nei ko tai mo fa ngamari ka tau tolu ka weekend mo ka ha ko lahi mo do lo me no tau nga we ke mo tolu pe ki mo me mai ho mo fe mau e ton pra mi e se ma lo se na e fu ke tau lo pe ke e mo ni te tau kamata se ko me pe fu ke ni tau fa fai lo pe fu li si ai cái issue tàu to mai ngày mẹ có tụi tôi cái tao nói bài tao nói cái lo cái lo cái mà về bây cái vấn đề một phát nghe còn nó lao bài tao nó phải cái issue bắt tụi cái lo quá cái quay lao ngầu tao mấy cái phơi đấy có nó toàn tập tổ lúc quá một cái câu mà hát cái tali mà pe phê ui pe cái hai này mẹ cái malanga phơi sa lo so lo pe he uhinga se que nefa que a hope he kapau va e to firma o que te ata ki time tau pepe kamata nga september e fast nga ko tala no ni aksia ko nga hi me ma nga tu to e ke nga hi lao o me nga li poti me nga committee ke me ko ha he tau risi tau to ria tau fono nga le pe tau to o te mo il fia te mo ho ha e ko nga isu ko to mai nga li poti e tala no e pe va ve os ya ko ga be ko tau lo ai ko ne no ko ke to hi fo mo si ola lo mai ke te pi le ko ni ko ya ngai fo tu to pare mi e ko inga o pau ko ai te me fitu no vai va he ke a he fa pe ni ma ko ni o to e ko ta no ai te tau le tau to fa ta tau ko malanga mi te hongo fu pe ta ni ma he fo ai tem ko to pe o tau le tau to lo ke ta wa he po ko to pe ko inga bi ai fa ai ke se pe te fi ma ke os pe te tau nga ta to hinga ta nga ai lava malanga fitu na palo kuinga agua ese que owa te mohoha que pehe o kulahi o que lahi mamari de tablere tamo fe montu na che tamo fa le king sia ko ko le atu fai pe tau nga we ta ko fo tu hat ko ni au pe ke a go to he fe tu na ke tau ma lo kai to ki me mai ka ko e ki go he a fo o na to frau si atu malo che que se ai ko tau le pe ko ha nga ta tau vi se ko ai ko tau o tau le ki hango fu se ko ta la te la he mo ta tu pe si o tau ai le ko nga me le po pa ngo ko fa malanga ko me te pi la pulana kapa e toi ha toi nga ngau he ko hifu ka ko mea ko fu toi nga ngau ne me tau ko si aton ke fai mo submit time ka tau tala no time ke tau ko si ko ka ko e risi se o la pe combine fata e report o tau ki mo tau sa ko report aku wa la pe ai pi ko fi report ta fa no tala no ka ngo me o ha ke tau le pe ko ya pe ki ngata tau vi ka o fu ai ka ko tala se ka tau ka ai o to ang ki hongo fu po ko to te ke hanu au nga ya tau le atu to pa pa hang ko me fituna to e loto fituna ke ai hawi ke pe ta i september we ke ula ki pe ko hai we ke ta mo ko nga po fi fa o se pa tau leve se ki lava to no pe to kon pa mia o fa to ka pe fa ton po ni na o spa lo ti a ho a senita o kalenda he fare muy e du o fare au e fai teria alo se Questa è osmai non vi fu che ne mi ha perfetto una che poi to iai a firma
o toa se ko ngai me ke tu ku tu te ke mai asenta yang ngai lao mau inga Ik dan bij meer lau hinga pe ki ha me fatupa ke o ku mau inga hangi ko lau fi mau ki paski mo pe tau matu ko tu ko reportia o ki ha me ya heni fa ko reporti pe nga ko os fa hoko ko winga ki fa ta ma ki he fa re ka pau ki ha lau fa ve pure anga fi mau ki fa hoko ko time pe to ku mai ha time ma ki fa ta fa re ko ese o ko ga ngo ku fa la ne ko ngai lao pe he o ke te ma fa ta ko miti lao e weekend ke oia kai ke ko hinga ku e ke ai he ka fa fonga e na fie palani e na nga o ke wike o ko ni amana ki fa ko ke tau nga o o ke ni I na ke palan ki na o fa ka ta na o a hi fa fa rea pa ge ni I ma ho ke na o fa ta he time ko ku time to nga o ko ni me fa ko fie toko ni pe ki tau lava palani atu e tau au ngā ue e toenga koe wike ni mo wika o peu kia ha whakaukau te tau le re po uri koe lao koe nei toktu hifu ki komita au li pot mea atu si te o kia ha mo whakaukau whi mau ki tau le re po uri ai e tu si te tu ke heu ka pau e whainga maari pe lao e koe ia ke tipeiti e tu si te pure lulu pa tau wha o se tu pure lulu koe ngai mea ki tau whakaukau i ka pau mo fa am ki fa va ve la ko ya ta re po uri tu si te tam fa fok mai me ko mit lao ala ko ne pe ko pe se fa ngo fu tu pu ne lo lo ko ngai me pe he ki ta pala ni atu ki a pom pom ko tu ko me ku hinga ke ka fa fonga ko e lava me tai lava ai uri pot fa ta ko ni to ngo fu o to me ta ko si e matunga pe ia he wawe ko mo fi me ake u ripoti taktaha. Ka pai mao ki tau fua he ripot ko tau he aho ni mau ripot pe tolu he aho e pas. Ko se ko hange pe ko mea ko e fuge nga hi fatongi o mato tolo ye ki tu ko fale le to fa ngai fata. Ai ko spukate a honia le ki fala ite ngai fata ai ko lava pe e pong ki mo fale le pe ko tu ko fale le ki fala. Ko fa ton be aku. Ko ka to pure anga pe. Tale pure anga me to ngani. Me ta tau pese. Unga te tau te lolo to e hokat pe. Ke pe ke osi. Ko hinga se te mama to no le ki he ono ma. Situ. Ke lava ngai fatongi ko e pure anga tu ma ka mato. Ai ko anga ia e fa kau se. Ke tau le tu pe ko ha to ha pa to ya fa nga mari ki ngai la ko no mau hinga ke ki o mai pe to ya ki tai mi. U ke la september pe ko fe te ya pe fitu. Pe tau fo mai ki fa ka to ngai. Mo to ngai li po tu fa. To pe se. O pa pe nei tu ko press conference lo ya ke pe ni ka mo no fo to ka nga ki lao o ko so mai lao ki fa len. Oi ke mau mo pula ma tolu he kai fai o fatongia to se a komiti lao ai pule anga hono fa ho ko nga we se me mai ko fu me ke he press conference me me ta ta no ke ai ko report he anga nga we o mi sa ko me ato fe nga no ta no ko fu me ke he ta to lo so ko ta wa se ni ta to we ko asin da ko pule anga wa ve ka be tu ke he ko nga pe no mo tuai o pa ko me ai ko ka mai o toi ke o mai. Ko fei tu na usea he komit lao. Ko ia ni. Pa ko fei na lao o pa ke fai ko ai u be ko to ka ki o fatogia ko ia. Pe mo ko me ko hingo ki ai ki tau fito ko ni aki. Malo e ton pa mi. Tau se o ta to tai mi. Mahino ni ki tau fataha. He o se fa a hon. U fa manata pe ho e ki o ke komiti lao he fa. Ko na kui he se komit lao. Ai ko tu ko kamata ni ngau ki lao ko na tu hi fo ke komit lao. Tolo e whare ki hong furu pompong mo mea ki tau ki resu. Ko e kiesta ki ko sisu ka esmo whraha toka tamai, whio he la mare manioni, ki tau toko toha wan whaipetai ngata. Amen.